Mea mai ce vrea? Malomo na Maria Zé Tompongi. Oi que God que fafonga baba tano, te tak mai lotu I ani. Malo, tau lotu ke pompong ni tau hiwa pe I he himi whange au fitu. Vespe whange to ke tau hiwa ai. E ko e ku tala eni, ki a kovi pelelei, au ku ia ato nai hoku ngahi matawai. Kovi pelelei. Kata ke o mea hifo, o e wholofola e lau ma ki tau tolu I he pongpongko ni, tō pia me sā me manako a te wita, ko sā me ua tolu. Ai o pia ono wharea, ko tau hea siowa, he kai te masiwa, o kune whakatokoto au he ngai toa whalau muka muka, o kune taki au ki he ngai wai whakanonga. Ko lau maare, o kune whakafoki, o kune taki au I ngai hala e maa ni on. Kono I ngai, ko hono hua whape. Io, neo te alpe I te rea o malu ake e mate. E kai te manamahe ke a kovi, he ko koe o mawhio. Ko si o toko toko mo akau, una whakawhie maari I au. O ko ke te teu mai o ko awa te pire, ka ko hoku ngahi whiri o si o meihe. Ko ke panilolo hoku ulu, o whonu mahu hoa e kuipo. Tai tau piri mai le rei mai alo o wha I hoku ngahi aho kotoa. Peko nofu I whare o si o wa. I whai peo lau I konga, ki tau lotu. O tua mafi koe mau ta mai whakaiwane a Fiona. O ku mau tā lolo I ho au he pong ko eni, ki whai ha whawhitai mo whamalo ki a Fiona. He ko mau whatongia ta tonu ki ho mau atua. Peke whamaoni koe a Fiona koe hau tai riua. Peke o tua pēr a Fiona e taha o ku lotu mohu ki ai, ai universi o ku mau whita utu I ai. O tua a Fiona o whanā whotu I ngai kua ngā. Pea tu mau ho pure me kamata ngā. O ku pihe I lolotonga. Pea pihe ai pihe o lau I kua ngā. Pea tae ngata. O tua a Fiona na e momoi ki ai ho mau whanuani e ulak whaa. Pea hapai hake ke malui. Pea tataki. Mi olungana e a Fiona. Pea ke I tu holo ake ho mau ngahi tāpua ki. Pea koe manu ia anga ia. He o hoko ko sei ni pia lau I tau tangata I ho mau whanuani. Pea ko mau lau koloa mo lau tāpua ki ai I he ngahi aho ko eni. Pea koe makatuho ngai a mo tuki o whanua malu. Ha whanua ko tuku pāke o tua ake a Sihova. Ha whanua o ulaki kumi ki a Sihova. Pea mo eni ngahi le rei I he taimi kotoa pe. Mau whakamooni ko ki mau tolu koe mea vai vai. Pea mau tau tāpatu ki a Fiona, mau ilo whakapapau. Koe kamata pea moe a Fiona pe te mau ilo hono le rei. Pea ka mau ka mawai mo wā mamao mo a Fio. Pea I kai te mau te malawa hame. Mau whamaoni ke sāme na mau hiwai. Koe a Fiona e matawai. Koe matawai o ku tafe mea I le rei kotoa pe. Pea koe kai ke mau whalala ki ho mau iwi whakaitangata. E ku mau nofo o kai mo inu I whanua ku malu. Whanua o tua ake ato nai. Pe koia ho mau ngahi matawai. Mau whakawhitai o kei tonga pe a tonga. Kei wiringi e whuka. Kei lanu mata e whanua. Pea mau whamaoni ko mau tauhi a Sihova. Hei kai te mau masiwa. Ne ongo ko mau masiwa he mga koloa. Ka whonu a tonga he keresi ai a Fiona. Mau poretaki ke mau nofo mao. I he whare o Sihova. Pea koe mau amana kia ki whaipi o lau kuonga. Mau hanga hake koe tewa aho ngāwe ko eni. Ai whare area o tonga. Ka koe whakatau mua ke le reia e whanua. Pea mohono kakai. Koe aho mo e kuonga ini o tua ku ke. Ke hono alunga pea mohu hono ngahi whiri. Mau tau tapa atu ke whai tāpa kina mai ho mau hau.
tamatu iko tu pou ono. Tahine ko ini nanas pau tuku tama pinis kalauni. Tahine pinis kalauni pe mo fare ha mo off. Fai da begina ma exia frearea. Ek premia mo ho ek memi pa kabineti. Ho ek fa fo no pere NFO. Ho ek fa fo nga kakai. Pe mo ka nga au e una fo fatongia ki frearea tong. Kai ngalo tamai mau tau tapa ka takiloto. Mengahi tu ngatu pu ha mau fonwani. Ai kakai o tonga ke fai ta bekina mai mo. Peke ke toka ringoringo ho merino I mau fonwa si mo vai vain. O fai pehe ai peke ta ngata. Te ke ngai firi ke mama. Kai whakafoke a tonga ke sia te flau tu tonu na fatu aki. Ke hoko koe fonua o kui he malu e a fiona. Tuku mua eke ke hifo lau maari o loto toi e whakataanga area a honi. Peke ke whakahau koe lau maari e rei. I lau maari e ofa whanua. I he mate aki. Peke whakahau lai mau ngā ue mo e mau amanaki. Ai au tuku whalala mai kia I ho mau hau. Pehe ki he kakai o e whanuani. Mau hapai ato e whareni mo ki mau tolu ki a Fiona ne ongo e mau tae tau. Peke whakato me langina e mau tae kakato mo e mau huu. He koe kakato pe a Fiona. A fia mai ko mau tua ka mau no fatu whanau ka tupu hou hau a Fiona. Mau kore ko toa ngahi monu iani, I hua whasi suklais, ka ko alo ka ko mau whamu ui. Amen. Whafonga whawau e lotu re te whahoko e pampoini. Kore ke kara kei ke ui hoi mimpa whare. Kap mo e eksea o whare rea. Tamu e premia kuma hoi ki Mr. Neti. Tamu e hoi ki whawfonga o e hoi no pere ane a fio. E tapu e hoi ki whawawonga o e kakai, kai ataki whakahoko e ui o e whare ki a honi, ha mō ni te whitu e peleri, o a whema o fulmani ma. Eksea o e whare area. Ek paremia. Ek ton paremia. Ek mistaki muri me kautau NFO. Ik mista koa ko ngā ue whanua me ngai kolo whakai na tula. Ik mista tanak panga hu mai mo tute. Ik mista whi whakatawa ki me whakalkalak whaka ekonomika. Ik mista tak mamata mo lao. Ik mista ke ngahi business e pureanga, polisi, tamatea whi mo e mea whakawhakawha. Ik mista mo ui. Ik mista ngoe me toko ni me wātātā. Ik mista ke ngai ngai whakaut whanua.
Ik no pere vai. Ik no pere tu vagano. Ik no pere fohe. Ik no pere tu afitu. Ik no pere tu la kepa. Ik no pere tu hangana. Ik no pere nuku. Isalin haines plinis kalanival fotofiri. Te vita fatafei plok. Sias ofa ki va folau somaren. Tulsi lentei. Johnny Klotjan vaeta yon. 17 tomboa. We was a light of life taka. Moare o tunuku. Sami kuita vai pulu. Via moske latu. Vatau me hui. Sega toi whakaongo muka. Ik no prenuku. Sega tangai tari ui. Koe poaki ku poaki mea tō mui mai plinisi kalanival fotofiri. Poki hoka te poaki wholau ahi a vatau me hui. Koe ek me mipa o wike ke tari honoui o gai tui ek sea une mea tō mui mai be. Malo ek sea. Patap ki a whio e taha mai ho tau roto tonga. Tapa mo e tamatui to pa wano. Ka mai tahini kuini nanas pau. Tapa ki e tama pinis ka ni to pa to au kalanga. Tapa mo e ek parimia ka mai ho ik mista kapniti. Tapa ki o whafonga ka no pere. Tapa mo ek whafonga ka kai. Mano mo ramarere pompogin ho iki. O whapena e maho mo malolo i e wikeni. Hoko ato e tau whare he pompogini. Wangi ko ia o tutuni whare ki e tau aho whataha wikeni. Uruake ta asni tahu e ki ua whika whaa. La whaanganga whika uruake ua whiwanima. Koe la whaanganga whatonton ki whitutaki. Ange pe koe nei whamatatu e wikosi. Na e o stufatu e la whaanganga koe ni. Pe te pire i e pompongi ki la uruake. Ki mo patalo uruake te utu whangamari ki he minista whikawaki pe mo whitutaki. Ai koe Ekton Brania. Ki o mai hao whamatalo no i ka te wholoang he mite nima. Ki mo patau laura ki la. Ekton Brania me mai. Malase pia tapu e whituna. Pia tapu ki he tampilinisi. Pia ki ik pare mia pa mo e hoi kabineti. Pia foki ai watap ki he hoi knopele. Pia foki he hoi whafofonga. Seko e lau whakanganga koe ni. O ku whekau ake hanga tonu pe ia, pea mo e whakaamu ke tauhanga o ngāwe ake ai ngāhi teknolosia o e ahoni, ke whakahoko ake a e tau ngāhi whetu utaki. Pea i he tuunga lewa ko ia, o kuiai ai mahino mai ke tauhanga o whakalelei e ngāhi lao o tau mau, kai langa ke tau alu whakataha ki mua, whakalaka pe mo e teknolosia. Pe rea o mai e ngāhi lao pe heni hangi koe lao koe ni, ke whai ki ai hatokanga ai whale. Ke ikai ke ngata pe i e tau laka ki mua mo e teknolosia, kai whakapapau i whoki koe mea ngai to tonu o tau ngai aki, o tau ngai aki i he whonga to tonu, pe ikai ke ngata ai o kumalu pe whonua, i he ngāwe o ku whakahoko aki ai teknolosia o e ahoni. Koe o ku o mai e lao koe ni ke whai kia hawakai ai whale,
Koe ha e tūkunga ki ai, hatala noa ki ai, ai whaleni. Pia kapau o kua o ki he kōmit kakato, tau whamalo ke whai ki ai, hatalanga ai whaleni. Ko hike i nasi pe mue kakai i he ngai whotūtū o whahoro he pure anga, pe mue whale lea o tonga ki hono ngawe aki o ngahi whonga whetūtaki o ku malu mo hao, pe ke lelei wha ekonomika mo wha sosiari ki whonua. Malo se. Karaki ki tau waki lau whika o waki wawhi wanima, lau whanga whatonton ke ngai whitutaki wawhi wanima. La whakangang whatonton ke ngai whitutaki waf mawa fulmanima. La whakangang te la whatonton o la ke ngai whitutaki wai hong fulmanima pwena taha. O tutuni e tui me wharearea o tonga e whakataharea o pureanga o pehe. Kupulaki hingoa nou mo e uhinga i rea. Kupusi taha ewi e laoni ko la whatonton ke ngai whitutaki waf mawa fulmanima. Koe roto ki e tari no larua ki lau whangau whatonton ke ngai whitutaki wawhi wanima, whahamanima. E se o kati ta whatawi puloka sa sovareni, tulsi i leintei, Johnny Kulaten Baetaione, se vetin tau moa, viho sa taka, moare tunuku, sa miguta vaipulu, demos ke latu, ekmista mo ui, ekmista hengai whalot whanua, ekmista te mamatame lao, ekmista tana kuanga humai, ekmista ki murimu e kautau e nea fio, ekparemia, toan paremia, ekmista ako, ekmista whatau aki, ekmista ngahi business e bureanga, ekmista ngowe, eknopere tui hangana, eknopere tui hafitu, eknopere fohe, eknopere tui wagano, eknopere vaea, eknopere tui la kepa. Sia uroto ke toko uful maono. Koe ki kai roto ki no larua ki lau whanganga, whahamanima. Uita haloto pehe iksia. Maro e ki tari no larua ki, whatatau ki tau tutuni, ngāwe, te utui whan ki he komiti pānga, kataki, komiti lau. Koe kone ngatai a sinita i he wharearea, tanga tau ngāwe ki he komiti kakato, ki utui whi whaloroho eki, ke ni hinai kore taime mea wake, toki wakai i he ua anai. Tau li liu komiti kakato. Dapat tampilinsi. Dapat panen miatong awak kamneti, awak ke fonua, awak ka fonga kai. Kau ngawe kau mai kai fonua. Sia tope formal malo te hoi tope formal malo tu ye. Kalau mo kapu ne fai sia faria. Kata ko te tau ngawe. Formal mo pe ki formal te pe tau te tutuni e. Kata ko ko iko si na tau toloi pe ka tau ke tau fa fe be ki ai e kore na fa he pure anga ka wo sai pe ma fe vai no aki mo e o sea ton se fa rea ka mai exea fa rea tau ko te ati tai e po tanga ko ni ku exea fa rea to exea ka ko fa fo no pere fikau ha pai fa mo ke e ke ki mea mai peo fa malat mai peo lau ka ke pen ni o nga lui ai mai mea ko ni tato fa mo feu Tapat ki he sea komiti kakato ka mahu e kumimpa e komiti kakato. Ko e report ko ni whahu mai mi he atita seniare. Whikawa ki pa mo no atita e system whawhanua ke mo i lelei kakai. E ko e oku te whitoni ngā koe pot ngā mo ui. Oku hen pepa mo e tokoni atita seniare, koe ku poaki mai atita pure atita. U whainga maari pe ke o maha ngai whehui ke tāna ki at ke me ake o ka pau ku oku iai. Fotoa te ripoti sea. Malo. foto pe popo ia Se. ton paremia ya mai Malase, kau ki mua ke uwhehui, kau kini an pe mua mea koe ni he kuia i puputu i he report koe ni. Koe report koe ni o kupine ki he mea e tolu.
Ulu ki koe ngawe NEMC pe koe National Emergency Management Committee. Ai koe committee ia i he level o tau pontahau ne whai tūtūn ka hoka whatamaki. O hono wa o kupine ki he potu ngawe mo ui. O mwe ha ai ngau koe na ne whai he lotonga tō ai COVID-19. Pako hono tolu, ai koe mea ai ke whai ai whehu i ki he paanga koe na mai ke ngawe aki i he whui piloti koe ia. Kau ki kini at pēsia ka pau te mō i he pēsi koe ni hono tahaua. O ku haa bea e whatongia koe o NEMC. Pa mwe kau mea mi pai pau kau ai potu ngai mo ui. Peke mawhai beia o e minister e pare mea ke ne hanga o whakaha o kuiai ha mea whakawave. Peko emergency pa wha aho i wawalu pa toki hoko atu ai pe. Ai koe ngawe bea na whai e he pare mea i taim koe na toa COVID. Ka pate mo mea ke pēsta tolu, o koe whakamatalai o mahino mai ai ki i ngā vai ke whaipau ai potu ngai mo ui ki he ngai tutun whakawaha apure anga ki he ngahi mahaki. Koe International Health Regulations. Pa uhi ngai ke mateuteu mau pe whonua ia ke manu i ki nau tolu aki ai whaipau ki he tutun i koe ni. Pena mahino mai i he whakaike ke mo potu ngai mo ui na e te eki ai ki hanga e he potu ngai mo ui a liliu e ne lao ke piki e ne ngāwe ke International Health Regulation. Ka kotui ka taimini ko osi ai ngahi liliu ki he ngahi tutuan ko ia. Ka koe mea ko whitaki me ke e tau toka ngā koe taimi ko ngāwe NEMC o tu uia i he o ku whakamalumalu ke meiteki ke ne whai ngahi ngāwe. O ku ngāwe mo i ngahi cluster pe koe ngahi kulupu i tua. Ai koe ngahi kulupu taha whaka NGO, mo ngahi civil society groups, ngahi kulupu whaka ngawe whaka society. Pa ku tānaki na tō whakakulupu ke nau ngāwe, pa mo e meiteki, pa mo e po ngai mo oi, mo ngai po ngai whikau aki, ki hato ha whakatamaki hange koe e koe COVID. Nai mahino mai, ai taimi koe nai hokai whakatamaki, nai ke kia hawa whakangāwe mālohi i he waha o e mia, pa mo e po ngai mo ui, ke whapapai o malu e kakai kou tūlau e ngofuhange koe kau whaingata ia. Ai ku hanga he pēsta hano ke he pēsta ha fitu sea. Koe mea ni ku kamata ke haa mahu inga mai, o kuei sino i paanga. Pang mahini pēne kamata he wafu mawalu, ai whimau ke puyanga ke ne mai mau pēkia e paanga 5 miliona koe toka teu. Mana e whai pe ia e he puyanga he tau kotoa pe iai pe ia. I he sino i paanga koe angu muha he pēsta ha hiwa. Koe pēsi ua noa sea, koe kamata ia koe ke ie ai hoha ia he motu ani. Pako tupe tok whai he mista moi ha whakamatala ki he palani koe ke COVID koe na ia umai koe ki ai. Na te ki ai ha palani whakalufua ia ai whonua ki ha whahinga whakatamaki pe e tō ki he e ilia koe ni o mo ui e kakai. Ka koe whewia ni sea ha mai he pēsi ni matolo. Pati ki whakawhehu e te pēn ke pēsi wanoa, kata koe pēsi ni matolu, palakalafi ni matolu i he pēsi wanoa o lelei ke pēsi wataha, pako ia te whakawhehu i ai, nā lawa ke tāri mai. Ko mea mu asi he palakalafi ni matolu he pēsi wanoa, na e iai a tokoni paanga e ono noa miliona, ke whakapaanga aki a palani whakawhonua ko ia ki he COVID. Pea koe pēse te fitu walu ai, pe koe paanga whaono po ni 8 miliona, koe paanga tokoni. Koe paanga lewa e taha tolu po ni ua, pe koe pēse te ua ai pure anga. Kau ki lau atu pe palakalafi ni mawha he koe mea ni maho inga ke te au. Ai koe komiti whawhonua ke pure i o mea whawhawha, o ku whawhatongia aki a hanotonga i mo mui o ngawe e ngahi kulupu, e koe cluster koe na tāna kena. Na mau kore ki he NEMC ai ngahi palani ngawe mo whakamatala ngawe ai ngahi kulupu, ai koe ke ngahi kulupu ni cluster. O kawai ai ngahi whakamatala paanga ki he ngahi paanga na e vahe ki he kulupu. Ai koe tōko report, koe ni sea koe report i he wanoa ua tōru. Na peherewa e he ātita seniare, o ku te eki ke o mai e he NEMC hatatau e ngahi palani mo i report i koe na anikore. O si tala mai he ātita e ne mea na tala ke whakalelei e mea ka ha mai he nime nima. Ai tala mai he ātita mwhatoa mai ke tauhi ai ngahi rekoti he koi e whai ake whakatontonu pa mo e ātita. Ai hai he ni menima e tau mai sima o fa e ngahi kulupu na tete a fa matala pa anga e na nga o na fa ko
o whakamatala paanga ki he paanga na e waheangi ai koe ngahi grupu koe ni. He koe hā mai he ripoti koe ni, na i kai ke tauhia e nau tolu hangahi le kōti. Pana na wau ke he potungai mo ui koe mea ta taupe. Kai kia ha le kōti a. Ia watu ki ngahi potungai hango ni haa he paklafi ni mau no. O ku i kai tauhi e he ngahi potungai ue ha whakamatala pe li poti whakapaanga o e ngahi paanga o ku waheangi kia ki ngau tolu ke whakahoko aki e nau ngahi ngawe tokoni whelawe moha mea whakafofa. Sea koe te pire koe ni lalo e pesi ua noa pe e paraklafi nima tolu o ku haa mai ai ai wahe. Koe mo ui ua 5 miliona. Ekonomika mo si sosiale ua 5 miliona. Ai koe tokoni e sektor bisnesi mo ngahi ngawe pehe koe hui koe toa whaingata. Koe ako 2.1 miliona. Pea whaihi fuai, malu mo lahi whiunga e mea tokoni e ko food security 2.2 miliona. Whingai aki whataha, e ko whalere o ngawe, 1.1 miliona. Malu mo hao, 1.4. Whare nofoanga, 5 miliona. E ko ni mahiwa po ne ono, pe ko me mei ono 9 miliona. Sea ko mea o ko tokanga ki ai, o ku hangeia, ku oho vale pe, ku kai toi poto ai ngahi potu ngā ueia, mo ngahi kulupu na anke panga he tau he rekoti. Kuki maha rekoti e kulau e ripoti. Ki he ono 9 miliona na e o mai ke malu yaki ai kakai. Ko whihu ia pongpong ini. Ko whe ai rekoti ia o paanga e ono 9 miliona koe na whakamoliki. Ko tai me whamabobo na late ati. Ta funa osi ai whaingata aia. Ospe he wanoa uoua. Aluatu he wanoa ua tolu, ne tonu pe ke maa. Kai alua tu ia sia ko me whalolo ma. Wakai ke NEMC mo me teki tamai na toria kai ki anghere ko oti. U teke wakai he mo luan be ai. Ko tu be ke fai tari ati ta senyale pa mo fai ma hatari pau. Ka ko me o puputu ai ai mo tu ania sia o ku oho vale pe ia. O pa ke toi lava ha tahaya o tauhi hale ko oti whakapanga. Ai mea koe tuku whakaholo ia i he ngau e pureanga. Ke tauhi mau pe ai le koti he koe whakaosi e haue whakamau popo. Koe Antita Seniare, pe koe Ombudsman, pe koe Anti-Corruption Commissioner, pe koe whakamau anga. Koe ni koe fufua whakaien, fufua whakamau popoen. Ku lele atu e Antita Seniare ia, o wakaiholo ke mai le koti ke Antita i ani mahiwa poene ono miliona koe. Kai te hare koti ia. Paku whihu ia pongpong ini ki he... Ke tia au e whare lego e whungi tongai. Pa me whai mangi hatari lau toki hoka. Palaton paremia. E no pere whika oa o hapai ka koe eksea whare la tonga. Se whamara ke tōna paimea whihu i mauinga koe ni. Ka kui ke tataki pe mea ai tokang koe ni hau i kiki he kopo hiwa nima hiwa. E ku mahino pe ai isi ukon tokang ki ai i e se tes whikaua. Ai ku ripoti ane Antita Seniare. O ki ai o i kai i ai ha tutun ngā ue ke tauhi ngai whamatare koti pe paanga ki e mea whawhukwha. Ko tui koe koe ili toi papare ma koe ni o hake i tōn parimia. O ki ha tutun pe he. Pe a mātunga i he toi whamatara pe ku hātu he ripoti koe Antita Seniare. I he paragrafika nima walu. O whia mau ki tau he rekoti mua whamatara whapaanga whirawei mo parani COVID tahiwa ai mo ai MOH pe koe potunga mo ui. O whia mau ki tau ki ngahi ta whaaka akau ni koe ngahi potunga ue. A whamatara whapaanga whirawei pa mo paanga tōpe o whahe kia ki ngau tolu o kawai paanga ki he mea whawhukwha o ko aungain ki he ataki tua mo tariui ke whahoka whatongia. Se ko tani no o ke hatu tun pau e taim whawhukwha ke tau ki hare kōti o ngahi panga ko whamore ta tau e pepe panga tāpe ni mahiwa miliona. O kawen i he whotutu whakaukau koe ni Antita Seniare ai o ko hat pe i he ni whotu whakaukau. O whotu o atu ke ngahi kuropu, ko whotu ke nau tokon ke ngahi mea whawhukwha, pe koe clusters ai mea kia he tōn pai mea. Ma ngai pot ngā ue ke nau tauhi a ngai whamatara ka kato whilawei pa mpanga tokoni ki e whawhukwha ko waheange ki a ki nau tolu.
Koe a titani ngā ui koe ne whahoko e roto time whahoko e ngā ui whawhokawha. I hono a whatuku e whokatoa mai pē ai ngahi rekoti ke wheituk tau ki ke paanga e pureanga koe whalpaanga. Ke ne tū koe ni he taimini whatatau ki ngā ui koe ni a tita sini are ne whai kore ke o mai ngahi rekoti pena kai peke mahori koe pehe i he taim whawhokawha koe ni. O hange koe o ripoti atu i ripoti. Malo sea. Malase na eke whihui koe ni he tau ku o si ki he mista paanga koe ko malolo. Na ne pihe mai ka te au. Koe rekoti mau pē whare paanga. Na ea ue atita seniare o kumi holo ka atoa koe kaha rekoti. Kai kei whare paanga ko maha mahalo i he mega nu hae lipoti. Ai anga kovi ai NEMC ke ame ki toko kaha whakamau. Tap mo e Whakatonu, i mea i fo ton paremia. Tap mo e whiruna eksea ka pehe ki he Tampris Clowney, me ni pa e komit ka gato. Sea koe whakatonu koe tu o whiha ni hono ngāwe ake tokon paremia ai fo i rea koe whakamahalo. Koe ne maa whakamalang koe nani whai, nani os mea ki pe, o te ke ne maa ui ha whakamatala po te ki whahani ngāwe ke kumi ha whakamatala me he meiteki. O whakatu tāmaki hono ngāwe ake sea e whakamahalo. I ho tau whareni. Pa koe kone toki ngāwe a kieni ai rea koe. Pa koe konga whatondonu sea, o si ai press conference, na mea e tokon paremia pehe, o koe ke ne ilo pe alu ki whe, ai pa anga e ono miliona kone ke COVID. Koe ko smea mai sea ai whare a rea ka kumalumalu e atita, o koe pe tuuni kia. Koe whatondonu sea, hei kai ke lere ai whonuani i he mea koe whakamahalo. Steiti mai ngahi mo ni mea ki tau ngāwe a ki I mea i fo Mr. Police, koe whatonu ia. Oia. O mahi no pe ton paremia, whatonu e. O kune pehe he tokon paremia, o kai kine ilo pe alu ki wheo no 9 miliona. Ko ia, ko nau tau tonu ke nau tamai pe alu ki wheo no 9 miliona. Sea. Kapau te mo mea ifo, ki mea whikila, kapau te mo ifo ke kulupu kona i he pesu anoa pe ton paremia, Koe se kapate mo mea I hifo. foi te pire kona ke mea mai mo ui, koe woua, po 5 miliona. Koe. Whai foi. Koe. Ai koe kai whetune awe ki ai. Koe se Koe mea ko mahino ke motuani, whai he ati tāia, o kui kai kia tu nia ke tānaki e mea koni o hange koe mea koe ke mea mai ki ai. Ka ku asi mai peia he. Nai ngawe ki ke ngai kurupu ni. Koe se o ku kai peki ai hangawe ia ai pure anga e totonu ke ta iai hana tutu. Sea whatontono sea. Sea ia te pire ta tau pe kata pe sea tamo e whaituna, tape mo e Tampris Clowney, tape mo e kaumemi pa wharearea. Sea ia te pire ta tau pe. Ko korang pe ki he ton paremia ka ko ek minista ia pot ngai ngawe lalahi. Ia ai te mihiwa. Me atu pe ia ke pot ngawe he ku ia rekoti a ko ia. Ko rekot ko sea ki he langa whare sea o i he pot ngawe pe au mahu pe ia. Sai, ko fe ui re vai koe ke fai ke sio. Ko rekot ko e mai ki hen, pe tu ko he potu ngawe koe, ai clusters koe na mea ki ai. Se au maungi au bito mea koe ni ke whakatontono e whakamahalo, pa pe heu koe kaha rekoti, ai pure anga o tonga sea, ki he paanga koe ni. O nofo e paanga koe ni he ngai feitu ke ke. Pag mea ipe he tonu ke mea e au bito he tokon pare mea ai mea koe ni. Pag pau hau koe ke ne ilo i e paanga koe yan o nofo he ne potu ngawe sea. Tone fai ngā wela hei au pito ia ki hek minista ko ni piko tokon paremia. E kui kene ilo ene mea fai. Sia pere hau ia tukua ki e whare ni o kui kai ia mea pehe. Mak whio ngai e. O rewa mua ki ai whatontonu ke osi. Ko kupuhiwa ko na koe re he foi te pere. Mea mai ki ai i paremia to re ore. O se whatontonu. Ko mea kong ton ke no foi ia iho potu ngā oe. O rewa ki osi te ke osi whatontonu. Pega pa rewa o tala mai ko ngai mea ko iau ko i kia no re koti se. Tolu ke tuke whainga whakanawhala ko ia ho whare. Maro, whatontona te whawhonga tanga tapu iwa. O hui kai ko mau tolu tātu kai gano. O tala mai he atita sea. Ko e whatongia atita ke ni sivi mai rekod ko ni. Ko e nau turitonu hia whakakau. O kai ko e turitonu hia en sea. Ko e clusters ko e tala noa ki ai ai. Pare mea reo reo. No foi ai hai potu ngawe keke. Sai, mo ki mea whikila loe, o tau aure ni hake ko kalaptonga ai, mo mea ifu. Kau lawa te ki mea koe ni e. Koe mea koe ni i te pire o lunga, o spahino pe koe wheitu e ne awe ki ai ai paanga,
au ni mahiwa poini ono miliona au o so mai pe ati ta bia ko ia Sia o ke mau ke whakapapau e ngai kulupu o nau teu i a whakamatala o e nau ngā we na e whakahoko e whakamatala panga i e panga na e wahengi ke kulupu o ku whakapapau iai o ku ata ki tu a hono ngā we ake ngai panga mo e koroa kua wahe ki ai o toi tokori foki eni ke nau toi wakai iai a e nau ngā we mo whakatokanga iai hangahi mea ke nau wako mi ai ke whakarere iai e nau fua whatongia e toi tokoni eni ke toi wakai i tu unga o e fua whatongia o e system whaklupo eni ai au ngā weki ke tokoni ke mea whafok wha. Hai ka mea u whenga mai kei ai tokoni pare mea o whakapai ati tau o kai ka tutunia ka nau tō ka ku whemau ke ata ki tua ai ngai kulupo eni tatau pe potungai mo ui wao ke whare no whoanga hau katu tokoni pare mea. Sia koi mea i pe tōn pare mea i o tūtoni e rao ke u klasta. Ai ko klasta ko tō pe ua i kau CEO mo i kau ngā whakateknikare. E ta whaaki kou nau mau ai ilo makehe ki ai. He kau mai ki ai pa mo e u public enterprises mo u sino i tua NGO. Hange ko e WASH, ai ko e nofoi ki he vai mo e u wala mea pehe pa mo e. Ai ko mea ko wenga sea o ku ai ai ka kaina na whaieni o ko whakataha ko tope o community ki mua patok tali e whare paanga ha whakamore o pau ke nau mao ai whakamawhai ai ko mea pe ko toa ke sea kai ke tuha ke pea whare paanga i o ante taha miliona o ku ai ai documentation i ke whakamooni na whaitutu uni pehe ai ko Mitcoin and EMC he kai ke whavarevare a whare paanga o nau tuu hake o totongi tae iai ai fui approval ko ia tōn pare mia. Pako kore sea mahalo o pau o kurahi ngā hi wheui whia au ke whahapota noi. Kau nau sang ke tu ke komit paanga ke ui mai kau CEO ui mai pa moe atita seniare ke whawhe mea a ke mao i ko tu mahino i bea mea toan ke tōn pare mia. Kau uhinga ko tui, he koe ni e kai ke hao a kau CEO ia ki hen. Koe ni e kai ke lava whaka eke a nau tolu, na nau sea he u komiti koe ni u klasta. Ke nau o mai uhinga, koe ni e kai ke tala mai e whare baanga ia, pena anga whe hanau approve. Ia he tui vai mo tuan, tolu ke tau CEO he kai ke tuha ke pea whare baanga o whamoni ha sia ke tae iai ha whamoni, na o se approve, ai fui whamore koe ia ke whahau. Ai ko fotu ia se o ba ulahi ai femea ke hoe ki heni ka fotu i fo ke komit paanga kai whango fua e kau si o maro ke nau mea mai Sia ki foto. sia Iyo. koe kakano o e mea ia koe 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 mea tokoni pare mea ia. toko tapulua ki Tapi masea. Ia pio tai. Sekarang ni. Go usmahino pe ai uhinga he utoi asi pe fo ki sea i he palakalafi ni mahiwa ai pehe ku hoko ngahi palo pare ma ko ni ko tokosi ai kau ngau e ko ki hono whakama opo e paanga he was mahino pe ai uhinga o ngahi ngau e whakapave ko na e whai ke hange ko mea ki ai whapoponga tonga tapu tolu o kau amanaki pe he kai ke whai e whare paanga ha mea pehe ka koe ke fo ki he whapoponga Ikaula ko haapai ho weki. Ai na kua uia ke taini mi ko mau. He ko ripoti e ia u fuoloa. Ahano whakamau opo. Ke ate au he ko mea whakangau e mea ko ni he ko smahino ustala mai na e toko si e kau ngau e ke whakamau opo e paanga. Whakapaurewa e oha ke e au whakatuku ia ko asi. I e kupu ono ai ke pes whahi wa. Hangatonu ke he potungai mo ui. Ko asi mai ai ko e whakakatoa na e whakawhie maari e ngau e ia e potungai mo ui. Aia o koutui ko whangi mea whakateknikare i iki eni, pia ko poupoua o kapau tau te wakiri ke ilo. Ai ngahi whakamore ko ni hono whakaiki pia whakatatau ki he wahe ko ni ko si aspe ko ni he te pire whikatolu. Pia o mai a ki he komit paanga. O hange ko lau ke o mai a kau CEO mo e kau
matau ai kautana di paanga e ngahi potu ngawe ko na fi ngawe aki pia mo ngahi kulupu clusters ko ni hono whakahoko ngawe ko ni. Malo seo. Malo seo. Mea mai. O kai foi koe issue e ke toi ui me kau CEO pe koe. Koe issue pe he ni unofo pe he paragraf ni matolu ni mawha mo e nime nima. Koe whehui a atita senaria pe ko where ko ti he tene ilo ai pe na e whakamore ai paanga koe ni o whakatatau ki he mea koe na o mai ki ai. Ai koe whatotoru sea ko hinga he unehanga whuko whehu ia ai ngā ue a ngahi class tā penai ha. Ako hinga e koe ai whuatu atu koe ni ke whie mak e kau CEO mo kai committee members koe e ngai class tā. O ka pau ne whie te mau ha whehu i hanga tonu whika o ki moha mea ai. Paka koe au whakatoru sea hange koe mea koe toa tapura ki. Koe ai e whangi administrative matters maru toki whale rei. Kana e osko ia nai wharu fua mai ai ati ta sene ale whawhia maari e pe ai ngau e pot ngai mui. Malo. Sea koe ripoi koe rina ulau pe me mua ki mui. O koe koe issue ia koe administrative me tau kehe ia. Hange koe mea koe nepo ngai mui kai keha plan whakalufu e ka tō mahaki. Toki ai pe palani ke COVID he taim koe ne whi mawai. Koe kai ke whaipau ki he International Health Regulation. Kai ke ai ki he lau. Koe administrative meta ia. Koe mea ko toka ngatau ki ai, he kutari mai ngai kau taha tokoni koe na o mai ai peseti fitual 1.1 billion na. Pe koe hae mea nai whakamoreki ki ai. Koe mea na whanonga ai sea mea maari e ni. Tamai koe mea ko toa pena mea koe hau me olunga. Sea. Ki whatontono at sea. Koe tutuni me olunga. Ki mea hifo tōn pare mea. O te mea he whai whatontono. Tap mo fe dona sea, tap mo e plenes kalauni, tap mo ka me pa sea. Sea ko paanga ko tap te fope mo te pire ka tak ko ke lawa ke mau nga mari. Lawa ke mari mo mari ke ki he ton pare me. Sea I he fare no fo anga ko na ko ai tem hiwa. Ko tem ko ati ta ia poto ngau en ngai ngau e lalahi. E tatau pe mo ngai klasta ko. O kia paanga koe nei tūtō ni koe I e komiti lahi ke ave ki he klasta ko ia. Pe e kaurewa ai whare nofo anga I he atita ko ia. E hau ia me poto ngā ue ko ia. E kai ke atita I tu o hua ai paanga koe ni sea. O tu ngai whakapoto anga ia. He kohi koe whitu ko alu ki he paanga. E lapa ke nau ilo iai ai ngai whakamore koe ni sea. Te nau toki ripoti mai nau toria ki hen sea. Sea koe mea mahuinga koe ki whika ke mahino au pito he whaha e motuan. Me he taha ki he hiwa o nau tangutu I ngai wheitu keke. Pe kohangi koe mea koe ni koe atonga tap tolu. O ave e paanga ke kakai o nau mahino ai whakamore ki e whai aki. Pe ka pau e ati tai e whai e ati ta me ngai wheitu koea. He koutu I pia uia ki e sea, kau ki whehu I pia uia ke pare mea ton pare mea. O kei ai poto ngā ue koe hai koe ni I he ngā ue. Iwa. E ton ke. O koe tau toi tūturi ko whatonton pe o te whehu I Maro se. Maro. Wala sea. Nai osi mai, osi ala, nai osi watau sio ke ripote atita I he poto ngā ue. O koe ke kaua mea ia o kune whakamatala. Koe mea pā mai ai, hono ave maulori varita amato tuku he kau tahalu nai wa pa kai ke totongi mai ave E a mai pe E mau a fe se a ke hau e whai ngā whakana whala go ko kai. Tōn pare mea. Mea mai pe mea tau whi mea ki ai. He te tau hoko atu pe he ripoti koni ai potu ngau e hoia. Ke toki mea hake ngai mea ke ka ue fu ai ke hanga o ai ke te whalahi. Ya, alu ke whare hopo o te au ni whemau. pa mo sea ko hinga mai pe nei ke nei mai report atita ton ke asma ia e ka ko ta pe ko ka atita ke he ni nei Iyo, pe mea mai pe ati ta ke he koni ai. Koe ki whatonton ben ke ton pare mea. Katak pe whawa si ai whale. Koe ei pare mea na ho turi ki o ton kene mea e. Ai ngai ripoti koe ne atita. Ia po ngai tari a whale paanga ki ai. O ngā kai tuku ho hanga o tuku hifo mo mea ai ngai mea o ku top ke mea I peia he misa paanga koe na ho tawha aki. O kore toa wik misa paanga. Mea hake whamatala mai pena ia ha whetaria ki mua whamatala a whare paanga.
ai tu kwa to to Ko o plotonga malanga ko se ai o le pule e malanga. ai Ta to fi malanga. anga to ko ni Pare ke mia. tu ke mista pa nga ke ne fai ta Mea hi fo more more atu e feito una. Koe kore pe e tonga tap tolu. Koe me sa panga, ke mea mai o whelave mo ngai mea konu whai e koe whakakiki e whareni. E ko fa tono ai ko tau tano na to report ya atita. Ko Ui. no da to mi. E he mea whakapaanga, pe a koe pe mea. Ko atita, ko tau tano i report. Mr. Polisi. report. Minister Polisi. Minister Polisi. Ki lalo. Sapa? Ki lalo ki toko ni mai whamore more ke heu mea koni o kou. Tamo tia pape ki he ka fiskal ni pape ho iki no pere pe ho iki pa fonga kai ko kor ke hu fa fa tabu fa haki la ve at ke me ko ni ko report fo ko ni ko le report tien fe la ve pe mo e ko ha do venga fo tu nga u e o ma u fo nuan o ka hoko ha me fa fo ki fa ko ne fo tau mo a fo ki ko tau mo pe tau fe pa ko fe u lo o tau mateu teu ha le nga ke covid o tau mateu teu ko palan ko no wa o tau mo hoko e mateu teu ko ha me ton tau fai ko na ko covid wa no e covid ko tahi ba ko ne e ke mai de ko ha tau me na fai i he fo i pal pare ma ko na hoko covid pa ko no ko ha hono la pa ko hono fa o si ko ha re so tau wa ko me ai ku si o ye ke fo system ai ko me ko ne o mai ko ki heni ai ko me fa panga ma be fa panga me fa panga ka ko me ko ni ne fe hui ko panga ko ka nge ko ni ko me pa tunga mo ha ko me economica ma social ko fiha na ko mit ko ni na foto mai ko palo pare ma ku hoko e to a covid ko pa pare man ko to ko ni ton ke tau fai ko panga ton ke tau ave pa ton ke tau ave fa tai min pa ko fe ma ore pa ko me ko ha honola ko fo i hala nga fono nga e ke i report ko ni e fe ma fo ke ma ke hanol a me o report ko ke report pe he ai ko me ko ne fe hui ma o be fa pa nga ka ko fo tu ko me na ma ko lupu o fe ma ko ke foki mai ke ma report ki ai a fo i fa ta ka to o ka to ho ko ha me i he ka ha u ko me te mau fa ka na lau ia na ho ha mai ta fa ki ngo ai ta ki mama ta ina na be fu tuai na nai ma tu na fa me na ai te mau wa ko ka ha u Kadang mo se ki fehu ya tu. Tap mo fetu na se tap ke tama pinisi mo o komit kakato. Se e me ako ai tokon pare mia. Na ne fa mai na ne osi fehu ke minista pa ang kuosi. Apanga. Na tari ki ai minista pa nga. O tau pere ko ti farpaanga. Pero me ako ko ai pare mia. O filave ia mo me ako yasia. Ko ha me o tau lolo ai tukua ki no ai a hol. Kai ki tau foki hanga ton pe ki farpaanga. Ke nau mai nau re ko ti fehui. Ia more, ne atahana ne kai hapaanga, pe o mau pe ngā ui, whakatatau ke ripoti e ksia. Maro. i fa ton Malo se. Kau hokot ki mea koe nu whai mea ke ai whehu i. Sia koe performance o titien. O whaamu a titaia ke ne ilo, pe na e ngawea ki ha pa koe ha aiola. Ko mea ko foi fehu ko na nga aki he ha e sivia. Na ke nga aki ki he potunga mo ui pe na ke to ko ha paangai o tanuhala. Ko nga fika ka tanuhala ya mo covid ko fatata. Ko panga ko mai me economica mo social na fai aki ha. Whatong tono. o kai ke fa tan uhala ak ha pa nga ke ko na na e be mai a ho mo ta ki pare mia tonga o fa mahino mai ai fonga nga u e koe a fare pa nga ko me ko na to ke i pare mia o pa be ke mana tu ko ne fio ki outcome pe ga ha me te tau to fai ki fa le ia
not necessarily hage ko me a baba ta ni ma hage ha mo e ke inai mo le fa le pa nga na wa ta be ke mo siu ki ai e ko tu ko fai pe a ti ta he ko pa nga to kon ko to pe o a ti ta ko ya u nga pe ya e ton pa le mi ya me a ko to pe fa ya ha ta ke ku ko ka ta ki pe o me a ke pa le mi ya ke to kon ya tu ke mai no ka ta ho ko wa nga se ko fo tu an nai e bo ke to ta pura ki o pa ulahi ene ngai fe hui pa ta wa lo ke komiti pa nga ka pa ku me os pa ma lo Malo se ko to Se fato torna se ko ko me pe ko ne to ko si se. Se na me mai ko pa nga pe fa ke tanu hala pe me langa fa. Se ko langa ko na ko mango. O pa ko fa tanu hala ia he langa mango. Ya e puna fa la ka pe ka kai ta hala pure anga langa ko no mango ye wa. Ko langa ko no atata pa we fai tanu halai se ko ngai ele me ni te o ton ke mahino I au pito ia to kon pare mia e ko no fe kau aki pe ka pare o ko ke ne mahino I se ta eta palasia ki ta to lu mo ne ta mahino I e falense o ko ia ele me ni te tanu hala o we ele me ni te ki ngai frata o ele me ni te ngai fo so ase pe ko panga ko ia se o pa frata haia pe mo panga kon ave ke klasta kon ko fare no fuanga Se ki to ko na ki ta hiwa se ko ngai ko isi o ko Alo to ta priva ki mai fo. se ko menu o ko loto ke mahino ngo foi dimension ke he me o fa eta langa ko me ai pare mia o mau e fare paanga ai wahe ko me o ha ke atita pe ko me o ha ke ai to kon pare mia ko taimi ko na wahe to ai sirini ko kai to foki mai hata hai mala I visiti ke moi vete ke uhinga o atu ke ngai klasta ko foi ko ngai na uhinga talanga sia ke mahina na ko ke he ko fo nga ko nga o ke anga o te atu ai tu ni ke fai ha to tongi ka to tongi fare pa anga o mahino ai ko to tongi ko visiti ko ke fenga pe ke fa mahino ke feitona ton pare mia na ke mea I pe ko makeke na langa ko hunga ko covid e fale re hotel ko ni fo amotu ko hunga ke no fo e tau ka covid la nga we ya pau ke to fi me ai ka ko nga pe fa ton ke mista police o kai ko isiu ko isiu ko kai ke ma o he atita ai ngahi whakaiki ki e vete pe mo risiti ko isiu ia se fa ton e atita e panga ko ni e feitu we klasta me ta mahino mon ko tohi atita ai o tau tala no ai ko atita e panga ko ia he klasta feitu ku ai he kai ke atita ia he feitu ke he pe abri ai o ke tala mai ko ke ilo he atita hono fatongia ke atita e ke atita ko ha me ko ni pota na atita ne tu I mai o kai ke mai atita I he se Mo be ki lalo. Wa we do ta mo tau lari no finga ki ta mo to lu o fa mo mo ki ya fa pa pe he te tau me ata pe be ki la ton bare mia o lo tonga ku ria ka ke te mia ko ki longa ko he hai winga mo fa mai ko hi o ko to ta pe ka pa te mo be ki mo to lahi ka ki la fa pa po ka pa ka pau e tu ata ia ia ne lo to mamahi a ta ofi a ta hai faren o ke tu ko ki ia ka ko ko mo be ta mai ka fa ma po pat ko mahino ko mai be atita o kunai panga nei ave ke ngai kulupu ka kono tau hiko de koti o ku kai kia hape pe ia o fata tau mo tutu a ko kora to I kuna ka pau pe ko kia hape pe ko wina kai tau amana tau to e hoko covid mo fotu le va hape pe he ko wina kai amana ki kai ai ngo pure anga I wa ko ki moa ko wi ha ati ta nga tonu pe ne fa matala o mai ke faren ka ko kora sapanga na ia I Harvey City o umi avani o hake whamatala mi sta polisi pe tau hipe a matai fika mo kulupu na ave ki ai ka wei ke Harvey City e o atu ke to o ke panga o ave ke ngai kulupu ka pe sia pe ko mi kakato e sia ko panga ko na tufa ko fa tau ko ni na tufa pe fo kia ki o fa tau me ngahi fare ko ngai kulupu ke sino takita ma ko fe hui mi sta polisi ka ba pe he ko atu tak mamata ko e na e mau e ia pa anga ngo ful ko langa ka no fa pa
Patoni foke os ko me pa pe e ko ai ki kulupu. Na os e panga ko ne o atu honga e pa pe mai. Fu ve ko ia ko ke iloi. Ai ko tu ko nga me tawa ko me ki ka hau ke ko hi ke tau lava o farere nga fonga ko ia se ko hi. Ha ko me a fo ni ho. Ka ke ko tau pe ni ho ko me ko ni tahi va tahwalu. Ko to ko ma fa au I mamani tahi va tahwalu. Pa ko ni to ki ho ko ni o tau e wanua tahi wa pong tau tonde ke tau mateu teu ke ngai mea se. Oh, malo. Tau ki malo lo ye. Mea mai kse ko mi kakato. Awek. Wakai peo ki afu ki tau atu mo fetongi e kuhinga ke kote kong tui Hawaii ki tau hoko atu kai ke toi ton ke wha whekik ke kihi he mea koni o os mahi na mea mai ni stapanga ma mea ku whia mau he tokon pare mea mea mai whakamatawa o whai e ta whake o e ātita mahi no apita pito ia kai ki sai ve ua Se ko fasa ko e fo foi poi ni wa ko ni ko na ke ka we ku famala ne u lo ki ka pate mo me ki para kala fi fa hiva I he pesi tahavalu ai ko me ko ki sistemi I he wano tahavalu na report ya e tonga ko nea o ki level malunga ta level nima ki he me fua si ta tolu ai ko hingai ko ngai fonga fa panga ki tari tai mi to tonu e ngai me fa fa filai mo ia kakai ai ko me fua si taha tolu o ku kauia I ngai me fua o tutun figa ulaki lao mo panga ai ngai tutun fo mahapulanga ki mo ko level nima mahino ai o ku feunga ai sistemi ki hono mui I hono toi vakai o paanga ki me fa fa o ku lava o ngai ke paanga ki ngai me fa fe la ve mo ai tala mai he para kalafia ko inisia o ku yai pe sistemi ia ai o lotonga ai kala mai pihe atita o kai ke pihe ko u hinga mai atita kai ke fai e he ngahi potunga ue mo u klasta a nau fatongia ko tauhi ai leko ai ko me fehu ia ko han ko hono wase a me ko tokanga ki ai ko paanga ko ne fa ono miliona ko ni na mai ko tokoni se mana tu fo ko paanga ia atonga ko fa ono poine van o mai fokia mono ngai tutu ni pau ia ona mono ngai a lea pau. Pau o ku kamante ke se ke fika ko tatol poi ne ua miliona pe atau tol I tongani. E ko ke I loia ke foi faka ki he vahe ko he pesi ua noa pe ko fe pa angai atonga. Pe nai ave ki he fale no fo anga pe mohamea ka ku ai faka kato mai pe foki a te pile ia o ma wai ni mahiwa poi ni ono miliona. Ko me ko tokan ke sea ko me ku ui he toko ni ko eligible spending e talamai pe Australia ka pa Australia monusila ko paanga e faano po ne valu ko ni te mo fakamore pe ki he moe he ko me ia e mawai ai ola lele taha ko me ia ko fe ia e a honi atita e lava pe ke tau fakamore kai fakamore I he mea o ku ineligible o ku kai ko tau mue hono mai faano po ne valu ke fai aki hangau hango fatata de ai ke mai ki hamea ngau ki po ngai moi ko hi ko covid ka ko fatata to mai se ni ti ai o avia fa ki ai tanhala to ko fatau ia hanga hi tanke vai ke tu ai ko me ko tokan ki ai se ko fui me ko sistemi na o si ai pe ia ko tai fai ko ki tu na sistemi ko ia o fe ia ko hono wa ko value for money na whakamole ki whakatatau ki he tūtūni pa moe lao pa mawai haola o ku lelei ai ko mea whehu ia ko heni pa ko hono whakamoimoi e ala lava pe ke tau whai hala I he nimahiwa poi ne ono ko heni ai ko mea whehu ia ko I he ahoni sea ai ngahi matamama ko ia ka kono wha osi ai mea pe koe na whehu ia ko ha ku ia sistemi pa whakaoho vare pe ia ko ke tau hia tahaia hala initiate pa whakafoki mai mo fetongi ke whai hasio ke atita seniare ko na whai whakatatau pe al whakamole o whakatatau pe ki he mea na talamai e aunsi leila monusila ka pau ko naua ke whai ke whakamole o paulia na kai ke whai ke au sea ko whai hala ia malo sea
Ia te pe mai i no pere tau tapulaki. Sea ki whatonga e te pehe e whika kona whāwalu, Se te swa au si. Me pehe whehu i anga pehe o di tā. Ngāhi karastā. Pea hai ai e re whapitani e ko clusters. E whatonga e pehe ai sea kono ngā ulahe kumai ngai rea tonga. O whapitania i pehe. Ko ngā ke ofi. E tau rea whakatonga kau kusaianga ka pau ka ngahi rea kehe. Hange koe pupunga. Ka koe whai rea koe hau ai peke whakatonga e koe ngahi asi mai e tau ngā oe whakawawawea ke ripo ti whakatonga. A ngahi rea mōri pia whiriha ke peia o CLUSTERS whakapitania pia whakatonga rewa koe KA la a sa i ta a. Maro sea. Se Malo, se numero ki fei no pe se ke Io, ke me ai se ha. malo e ki sta. Tap mo fei tu se ba ko tap ke tamo pilinisi. Se ko me on fai se me aki per ngesi apito se. Ko uhiga ko va finga aki tongani mo nga kup finga aki mitu apureanga. Pa ko tui o ke ton ke tak hala e fale. E ko hinga ku ia ngahi kupfinga aki mi to apura na me na hoko e farense o to ha ke pe ko hinga ko ho ataia ko fe me aki atita na atita e pa anga na to koni e musila mo asteria e farele fa politikare e wa fe mo fulu tata ko me na iko na mai e musila a na ripoti frata utaha pe fai ai au no tuku aki e whemea ke whareni. O ku ikai ke tonu ai whamatara e āti tāwhatatau ke whemau anu sila mo Australia. Kia te au sea koe whemea koe ni ne whai e area pau pa kui ai hono ngahi tūtu hune. Pa ku marawasi na toi alu e mea ni o hoko pe toi ai harea e tuku mihe ngahi kupu me on fonua kon finga ak motonga ni ke ki ko foi le malalo ne o mai ke fare a ke a tita a ko ya o ku two faces ai report a tita a ko tai minu se o ku he mal ho faren mo se fare area ai agency ko ni ka ko tui ka ya hanga i se me a ki he li petu ko aki petu hoko a me pe i finga a ko ni ko ki ora ve pe fara anga ai fatulao ye uhinga i tataki ai pureanga i whenga aki e pureanga sea. Vea peko ki o haki ai, koe na kui loto pe, i e pe u klasta, ko minsta panga ai mani whenga aki. Ka tau tokanga u kai koha pureanga peta, i e toko ni koe ni e tō, ai penete ni koe ni, whakamangan lai, kaua si aina, kaua si apan, i ngahi paanga koe ni. Pako whiwhia mea mai tau whare mea, o ku malawa pe, i ngahi toko ni koe ni, ke tai vet, ai paanga to kon ngoni kia to mea o ke ma wiviria na pe pe preanga ta hen ai langa i hapai pe li mai ke ma ta pulu koini pe na tal le pe preanga ko ya do pe finga aki ai bilateral pe ko multilateral a pa fe lo to pe preanga ai ngai fonu to kon pe ke li ai ngai to kon pe i uhinga fa tu pa ke malava pe mea pe a ko fakato e mea ko ya tau puke maru e whareni, ui ngā koe āti tau, whaongongo ke whare area. Te mau pe minsta pāma ai ngai re kōti. Maru. Se maru ki wheu e pe ke āti tata mo whetu na sea ka pe he ki he e pare mea ma tampere nisi, hou e me mi pa komit ka kato se kati ki wheu pe ke āti tā kono inga ko report whukene wafu wa tolu. E se ka pai take tokanga komiti ke pesi wano me pesi wataha. Ko ki wheu no pe makatunga e ngo pesi koini. Ai mahino pesi a na e vahe paanga. Ko e vahe asi he te pire ko e pesi wanoa. O mahino mai ngai whitu na e vahe ki ai e te pire ko ia. Ai a pehe i te pire tolu. Vahe o paanga tokoni o no noa miliona ke ngai kulupu pa ko e vahe e eksea. Ko
Ko tu ko mea fai ke to kanga o ha mahino pe hange ko mea ko ke mea mai aki sea ko fonga no whakamore ki o paanga na e vahe. Ai o ha re re e pe si ka o se pe se te si ka o se pe si wanoa ka pa kore pe sea ka pa to koni mai. Ai o pe he o fia ma o ke te teu i ha fonga ngau e fe unga ke whakapapau i o mui mui i mori poti. Mori poti le lei a ngahi ngau e. Marien sea mo se tesi o kuha i paragrafi urak e pesi hoko pesi wataha. Aia o pehe. Na ikai ke iai mo hare kōti o ngahi whakamore. Aia ko tokanga ke ngahi whakamore sea. Uki whehui pia ko tarin me wano watolu ke ātita. Pema pale mia pepe kapai toko ni mai. Ko si mau ha hangahi re kōti o whakamore ma kehe me vahe o a o kehe ahon. Ka bau o koe hare kōt pehe ko ngari ko mau sia maharo e se tolo ai tālanga ma whemea aki. Pe ka bau te kia hare kōt tene whakatupre kina rewa whehui sea, ko ki whehui pehe. Mara sea. Sea whamarau ke minister. Sea wharerea. Koe tari mahi no, neongo nei whai kore me ati take ngai pungau koe ni, ai koe ni NEMC. Koe kupu ia koe sino ia o whamarmaru ai ngai pungau koe hiwa kou ase te pire. Ai o hange koe ngahi kupu koe ni ku whahatu ripoti, koe whatongia ia ai NEMC, ki nau tāna ki ngahi whakamatala, me hu kupu hiwa koe ni. Ai koe ngai mo ui, ikanomika, koe ako, o ton ki nau ripoti. O whakatatau ki he levolo koe o mau e tonga ni i he paragraf whika whahiwa. Aina e whapapau e tonga o tau mau ai sistemi ki ne tāna ki ngahi ripoti o whatatau ki he taimi whatupake. Ai koe o iai sistemi ia. Koe taimi kone whaetai kore koe me atita ki ke mau ia. Nei ki ke o mahatari me NEMC o mau e ngahi ripoti koe ia. Ai kone tūtai mini uki ke malau whapapau pena e whakahoko ngahi ripoti pe kai o tai ripoti mai ki he atita seniale pena kai pe ke whahangau pe he ia o ki o mai ripoti. Ko tari ko o atu ripoti koe ni whatatau ki ngau ko atita ne whai ke eki o mai pena ki o mai ki ke mau ia. Ko tari pe ki lava ke mau to e o ata whaumatala o whapapau i pena iaha tau pepe ngai whakamore na i kai ke receipt pere kōti o ki maulava o whapapau pe whamahino i at pena whahoko ngā koe ia pe kai ko hiu ke au mai ripoti ke whamahino i pena whahoko pe kai. Ko whamalo atu ke sefale rea hono tari rei mai whehui pa mai atita. Malo te se. Se ube wa ke hui mea e whawhana o pere me i hapai. Se ko tui ko mea mahui inga ke mea e whare ni sea. Ai koe atita e ne ola. Tau whakamore paanga koe, nei ola le rei pei kai. O waha ola ton ke tau whakalere e tau whonga ngā ue, ke tau le rei ang. O ko kehe me atita e paanga. Ai u whai whakatau peia. Ia wai pe atita ia, ai toko ni koe ke COVID-19, ko tui mea i pe mista paanga. Asia i pe nai whakamore whakatatau ke financial instruction a whare paanga. E ka unga pe ke whawhai ke e uhange ia kou pehe o kuhala ai mea whakapaanga, ko hinga nei kai. Ko hinga nia ke ngai document ke ne tau pehe ka hangea pare tua ke outcome. Pe koe ora koe o ngā ue na e whai. Ngā ue koe na e whai tau pehe ko tōko whiha na e puke māki, tōko whiha na e hao, tōko whiha na e vaccinated. Koe ngahi outcome ia koe o whai kia tānoa, pa na e ton ke focus kia ngā ue. Pe na e ola le rei, e whai koe ne ngā ue o hao ai mo ui o tau ka inga tonga. Pe na e ola le rei ngā ue mo ui, e potu ngā mo ui, ke lava hao whia whakahao whia ki nau tolu, o tūla vea ngofua, mei he puke he maha ki koe ni. Koe o laia koe o ton ke tau sio ki ai sea. O kai koe uhinga ai nia,
koe whakamatala koe ni, koe ātita paanga. Mea tō mea mai ai pare mea ai ka koe misa paanga, he ku whai pe ngā ue koe ia. O koe ke o mai ha o whai e peko ha kran, ha tōna, tae, ātita. Mea ia ke tau whemahi no aki ai. O pai toki pehe misa paanga ia o whala, ka koe anga pe ma uai vai mo tuani, koe tokon ko toa pe pau ke ai whamatala paanga, pau ke ātita, hange pe koe COVID-19. Ka koe nipo te tai niwi ho e ki he ola. Te tawala tokoni ke potunga e moui, ke toi whakalele iang ho nau whatongia, ka ha toi whakatamaki pehe e ala hoko mai. Ia i ha mea te tawala whotutu, ke lava tokoni ai, ke maua haola o tau pehe kulele iang pa e whonua. Malo se. I mea mai e Mr. Polisi, whaporepore, nā si tōwhia ni whakailonga mai, mea mai. Koe sea, tapu sea pa tapu e Pinis Kalaunis. Tapu e pare mea pepe ke kau me mi pa. Ko hatoki whamiri masiva ango ia. Ka pau te anga aki ai ave peha sirini ka hato fo. Ke alo o whaiaka whakatau pakai te hau ia moe VCT pe moe vete. Sea koe Koe mea ko hake pompongi ni, o ko mawhatuki-tukia ke motuan. Koe tau kapo koe unauhanga o mai sea, koe ke mahu inga ia ke nau toe akau ni mai ki ai. Ko loa ke tau sio ko tokua ki he ola. Sea kai ke lava ke whakafuafua e ola, o rewa ke ilo, ai lahi e paanga na ke ngau e ki he ola ko ia. Sea, ke tau tala o ku malu e paanga, pau e rak mau e mea whapepa. Koe whekau na o mai ke he wharen, mō mai o kempeine a ke whai totonu, ka ko whe risiti, whe ripoti e kau minista. Koe e ripote ne wafe ua tolu. Taimi lahi ki he kabineti koe ni, ke nauhanga whakama opo mai whie mau e ātita. Sea ki whakatontonu. Koe tūnga whakama o he ahone. Whakatontonu me minister sea, ke mea mai koe ko whe ripoti me fuakawa me mea. Ko whe o ripoti talo huma me wharelea. Ko wahenga. Ke whakatontonu e sea. Whakatontonu Mr. Polisi. Whakatontonu e sea. Te kai ke ripotu o taha e wharen. Kilalo Mr. Polisi. Kai ke maha ahi whakawahenga e wharen sea. Kai hawa whakalau mai mea ke. O hala ia mene mea ko whakalau mai sea. Ke whakatontonu ia. Se au kai jaha kākunga taha ene whakatontonu ke isiu tau tānoa e pompongi ne. Tari pe ia he toki hau pe ripoti au ia. Pe te hau pe ripoti ki ai. Kai tuange sea ke oate whakakaukau ke mahu inga. Loko whotu atu to tonu ke whaiha ngau e wharen. Ye ripoti koe ni o hake ke maolunga. He wikai koe toki ripoti penio manusi sea. Koe whakalere koe lulu tai. Ua noa ua taha ua tolu a wha. Te ngai ke lava he ātita ia vete mai ngai manusi koe ia. Koe uhinga e ku whakatoka atu sea. Ki whamoremore pe Mr. Polisi e. O koutu iau ke mea koe ni na ke mea mai whekapa whawhonga palu. Kei ngāne whelāwe ia nei mo mea koe ni he ātita e. Lo tonga pe ho mea he atitaku ke hawhi ki tapong me whaituna ke lulu tai me. E kai na whelāwe na se. Mea ki lalo Mr. Polisi. O kai na whelāwe. He kona whelāwe i he kai jaha ripoti. O mahino ke whaituna tok whai he whaituna ki he sea wharearea ke o mai mua ripoti ko ia. Lo tonga tau whi mea ki mea atitaku ke whakiki ko mea ia. Koe motu anio ki he poate koe whiu hono whengai kau ngawe ke o mai ripoti. Atita ua noa ua taha, ua noa ua ua noa ua tolu, ua noa ua. Ai, koe ka fōu ia whareni. Koe kuhinga i whakalawe he koe fōu ia pure anga na toki malolo atu sea. He koe natula tatau penu asi mahi ripoti koe ni. He whewheke ke mea mai pehe, mea kou taulotonga whi mea ki ai. Whawhoka pea sea, ka koe kuhinga. Te mea mai ai, kou whatongi ai. Koia. Toko hea to whatontonua e ki minister. Nau toki osi lawe pekea e ki minister. Koe a titai pe koe wakai iene outcome.
Ko reporti ko ki financial status pa mo phone ma receipt mo mea. Ko te ko ki he misa pa nga. Pa te ke mea pe ki ai. Kai pa mea mai ki he. Ko wa ka ue tu kwa ki pe he o kumore. Ko whenga whana whala e o toke tuku. Ka tau tala noa pe hai mea to koni ki ho tau whonua. Ko fotua tau ke mea te ke atita. Ko hai uhinga ne o mai atita o hui kai mawe ure koti koe ni. Ko ngahe nai whe mau he atita. Ko whatoa nake mea hevo ke parafa mui tamai. Neo wa kahi mea ko ia. For administrative matters ka whakawhia maari pe ngawe ai potu ngā mo ui. Sea. Ko u klas ka ni tau tala noa ai ngahi potu ngā we eni. O hui kai ke o mai e nau ripoti. Ko ia o whanga tupu eni ko tau ki ai. Nai whakatam. Finalize mai atita senyare. O ku whakawhia maari ai ngawe potu ngā mo ui. O pau ke whie hoka tuono tu hifo ai pureanga ko ni ki mua. O ku mahui ka whake tau tānoa isi uko ni he ku mahui ka ke whakapoto-poto e whirika kai pau ke nau ilo anga hono hen tolo e paanga o mai to tonu kia whanua. Ai ke mea o koe ripoti. Ke whakapoto-poto. Paanga Koe tau tānoa ni ripoti o whakahoko mai he sea. Whakahoko mai he sea. Koe mea nai kore he atita. O kui kai. Koe mea koe o whai o kehe. Sea, ko whakotu ua tuau. E whaka ilo e pure anga koe nai tok malolo. Makatunga he ripoti koe. Unga e kista polisi. Koe ai pe mo whamore more kau me o te whamui mama mai mista ripa. Mo whamore more koe mea konu whai whakikihi. O ku hae e pesi ono noa e toi tūtuni o uno whapio lau e mea koe ni. O ngō fua ke sea pe koe sea. Ko mi kakato ke ni whakatonga i rewa ai whare. Pe komiti ki a me mipa o ne tau lea. Ki a meha kehe kai koe mea to tonuia o whai ai ai area. Pe ko hane tau whi whoki aki. Hane ngai whakakiki pe ana ia te ia pe. Pe ko ngai whakakiki ne ngau e aki e he kau me mipa kehe. Pe a kene whakatokanga ke me mipa ko ia. Ke oua te hoko atu e ne rea. Ko tō whiane u whatoang ke tōku. Ko noho peto i tūtoni ni sa polisi. Nofo ki he mea koni tau whai ai whi mea ki, pa kos pāui, pa mahino. Pa kos mea mini sa pāga mo e tohon pare mea. Mahino au pita ka mi papa mahino ki a te au. E toi tūtoni ka upaurewa u toi tūtino mahino ke sea. Pea talama he toi tūtoni ke sea pāloti. He kai rewa ki te aha tau whiri a tau tō. Ko ki tō kona pese. Ko hi he koe paragrafi ni mawhitu, o ha me bie ne ke mau he pot ngā mo uia a panga to ton kona ton ke ne mau koe ke. Ai ko me fuge o whike. E tohon pare mea. Tō koni magi ho whatongia he ku alu ai tau whemea kia tau tō hatu unga. O kui kai ke na panga maari e. Koe, ai koe ngahi mea kone point out mai he koe hinga fuge koe performance audit. Ke mai ai pe koti koe whakamore ke whakahoa mo mea kone wheke uhinga. Ka pau ku perform lele, o mai no pena ngā lele a ke paanga. Ka pau ku ilalo e performance ia. Pa hui no pena ke ngā lele a pe ngā totono a ke paanga. Ko hinga performance audit. Ko mea kone ke financial audit ia ku ke hia ke comply mo ngā accounting standards. Ka koe talamai koe haola lele, e mai a le kota tau pe ke whakahoa mo ngā mea koe na seti he kamata. Na seti he kamata ke whakahoko e ngā tefto i ngā ui. Ka ku to o mai a le koti o whakahoa, o ku whai aki ai whakamore ai mea ia he kai tokone ke mai ola lele koe ui ngā. Uwe e whatotona tsea. O ku kata ki tōn paremia. Ki mea i fo... Hake po koe o ke mea e he tai nimi. Koe outcome and sio puha mea u. O koe ke pehe ia ai na e tai whai totono. O pau o koe ke mau e ola tau pehe koe 100% vaccination. Mea pā koe ia kana ia e tau mua e potunga mo ui ke whai pehe. O pau na e whingai ke o te pipi he maha ki he ngai wheitu na e tuku ai tau ka inga. Pea koe tau mua ia ka mau ka pipi. Ka tau whamore more tau ki tangatapi. Ka na e whai he potunga mo ui ho nau tuku i ngā tā. Whakata tau ki he pole na nau whianga haka i mo ia i he taim ko ia. Ka ko mea i pia o ko ilo i pia. Koe wheitu na ia. Te ai pe ko ia ke tu hifo i ngā oi ko toa pe whai. Kai hoko atu pe tau whemea ki mahalo pe na mahino angi. Ka ko kore pe toan pare mia. Koe mista pa angai na ho turiki. Ai pe mo ke mea ki ai. Ke ne wha ure anga i he tau whemea ki. Koe se ko tau ko he ni kuma whe whanawhanahi pe ke he mea.
ai ni ko ke me ko nga on ka ke me mo ke se ke paragraph di mafitu na whakaha ta whake o paanga akauni a Ministry of Health i whakaeke ke nai mau ki mui ha paanga mei he ngahi hoa ngā we ki he la whakalaka ki he konga o ngahi mea koe nei tuku kehe ai ngahi whakamore ki he ngahi ngāwe la lahi hange koe ngāi langa nei kai aha patseti ko haa ai ai ngahi liliu ko eni nei kai ke iai mohale kooti o ngahi whakamole whelave mo plan COVID ai potu ngāwe i hene whakatau i he ene whakatatau mo e patseti i he palani COVID. Tō ke he ia se. Ai ko hinga whuko ai performance audit, o koe u objective o ngahi tāketia o si seti. Koe o mai koe paanga ke ngai aki, koe fui kia ke he mea koe ni, nai ngai to tonu aki, nai ngawe whakalelei aki, nai aha mea lelei nai mau mea, koe ngai whihu ia ke performance audit. Pa e tō mai rewa le kōti he koe hae whakamooni. Koe moe, koe hinga koe kovi ai, he na ke whai ake e pāanga nei o mai, e mea to tonu koe, mea whāma koe ki mau he ātita sena. Ko hono whaka o si sea, koe ne tūko he taimini, ko hau o kou sea he ni MC taimini. Nā ki whaha mea kini ka rewa ke mai e... Alo, ia ke mau ilo i tōn pare mea. Te ki ai mea nge koe ki konga. Pamalo atu ke mea Pamalo atu ke mau ilo i rewa koe sea koe e NMC. Koe sea koe kuhanga ko o atu sea na kei ki uwhengi whaha ngawe kei ka oku tau tala noa. Ke mau e ngahi te whito i mea. Kau alu o ui ai kau me mipa ko NMC o talanga. Koe hae mea koe ni o kuha i he palaka lafi ni mawha. Ai kore atu ke oange ai ngahi vire ko tiki he ātita pia tala mai ia i kai o te ekipe tamaha te ekipe ke o mai e NEMC ia hata tau e ngahi palani ngahi lipo. Ai uhingan se o kau e lipo whapa. Sea, ko lea toa. Ko lipo ko ni umahu ingai ki tariui. Pa ko tariui umahu ingai te tariui ki he kau ngahi whanua kena nau mai paangai whāu. Tariui umahu kau. Pe oku eligible pe ku qualify o whata tau ki mena nau amana kia ki alke pāngkoni. Pakapaku i kai. Ko mea i e tala mai e le koti. Ko whakotua tau kia sea. Patonu at ke tōn pare mea. Patonu tōn pare mea. Eligible expenses ia koe mea ia kou whai koho noa si o ai whamore mea whapaanga ātita. Pe eligible whi whamore koe ke hu he health. Tom ke mea i mea koe. Ai anga koe koe alka mea hange pekona ke mea ki ai. Koe hae o la, koe hae mea te tau ala whai ke tokon ki he o la. O koe ke whikaoa ke mo eligible mo ineligible. Koe mea ia e ātita, whakapaanga, pe ko whi whakamore koe, nai tonu ke whakamore he mo ui, pe nai tonu ke whakamore he hala, ange ko mea, pe mahino le vai, o pau ineligible, ai paanga tonu ke tau totongi he pure anga. Koe ai wha tonu at pe, ko tu veo ke mea i pe tonu pare mea, ai mea koe ni, kai ke heia me he tau outcome audit koe ni tau lo toga whae o tā noa ke. Koe se mahino peka pane angha woua poine nima, koe wahe iki he mo ui. Koe taimi koe nai whakahoko ai koe whakamore mo e whakatau. Koe mea whihu e atita. Na mo whakatau e mea totonu, ke whae ke ngawe na o si seti, pau na e ikai o ku tō lalo le vai ai ola. Mea whimau ke iloi. Koe mea koe e taha uwhia mau, o ku tari mai ai whanua toko ni o pehe mai, na ai aki koa ai hapa koe ha, mahu inga au pito eke ambe ai report pehe ni, he te nau tuho nau whare arehan ko tuu, o whamatala ke paanga whaano miliona na mai ki tongani, koe mea ena ngai aki. Koe whakasi se ke don pare mea ki whehu i atpe. O sea complain di paka halau mai, hatona whikak mo e paanga, nei whakamore koe ni ki e COVID-19, ne o sea i ha official tohi mai, he ko tolo ni me November wa fe wa tolo. O se ni o vai ta o ta. Pe na o se ai ha tohi mai me Australia pe ko fe o tala mai ei o mau ta falala ge foi mea ko ni. Ko o se ai. Pa ko wa pe ai sa le ko he ko wa fa ka mari ko ni. O se le mahina tolo o se he NEMC. Ko me ko ki mai ha tali ke ngai fe hu ke to e ke mai. Ke mea mai aki. Ko ko se ai. O se kau ke play me ko NEMC kai ke kau ko ai ko e uksia. Palo se. Ke se
NMC na ku katang pe kau tari he ku os whakahui ripoti ke wharearea o tonga. Ke utu aluawia o veuki ai ripoti ko ni tu aga tuku ke opo pe ia i whare. Ka toki ave... Patong ai no re ewa. Tape mo feijun lang siya ko tama British Colony. Ka whakawate ki tai mahino ni. Siya. Ko mi ako whakia hoa. Koe peko whatongia o hai kene hanga o whama bobo mai ripoti i he aho ni. He ko whanungo ki hanga ko wheme aki siya ko hua whatontono. He kuange whanga pure anga ia tuhu ki tua. Ka koutui koe whatongia ni o pure anga koe aho ni kina whanga whama alala mai ripoti. Ka pau nei a hatana ni ukua na whatongia. Koe ki utui ke whetu hua kon ko whai koe ke tua ki aki nau tolu koe na nau ihe whatongia. Ko tui koe pure anga koe ahuni koe whatontono atuia. Ko nau tolu o ko nau tolu e whatongia ke whakamara a ripot koe koe whalerea ahoni. Ko tui koe whatongia pure anga koe whatontono ia sea. Ka koe ki tatua tu tatua ke nau tolu na nau ia ipa ko nau osi. Ko tui koe kurangi ton pari mea whai mua ho nau whatongia pa koe na koe au sea. E ko mit koe. Kau ai ke pehe na whai e whiharaki a kehe. Whai mai nau whatongia. Ka pau kua mea whiharaki o koe pe ngā ua ke whai sea. Ke whatontono ia sea. Ka tau whoki mai ke ripoti, ke hui ka tau lava ngā unu. Sai. Malase kau tari pe ai whehui. Ton pandemia. Ko pehe pe ku wheunga, Lau silawa pe ku pou pa teu whakatokanga tu rewa, whulahe whakikihi, moe, whoki aki, i e mea tatau pe. Tau no whatatolu, os mahino ki he motuania, ai tunga ki ai atita, mo mea ku mo whi mau, mo whare paanga, mo o kui kai mau, ono ai monia, ai ni mahiwa, poini, miliona koe, ai o asmai koe atita. Whai rewa mo whatongia ki ai, hoko atu, kau ia hangai whetu ke awe ke mea koe nipe awe ke koe ke te kau e whare ia, kau o sai ho tālanga. Te hapea whau ripoti. Sia koe hiko mea koe... Ki mea hi whange ki malolo, kai oanga nge he mni sāli paku si tau whenga mai, ka ko hui ko mo tau mea o mini sākunga. Sāli pa mea mai, ia mea whau, mea koe ni. Tap ke whitona eksea. Tap ke... Tam British Colony, bege hek pare mea pa mahoi ke mea mipa komika kato. Sea koe koha mea fo oe ripoti ati tai ko mai ko whare e kini. E ka matahu mai motuani, whahu whatongia ne se pe ripoti pehedi na e whaiti mua. Koe ki mea niku whatonga e motuani pa ko loto beke tu pai moha ki taim ke whalawalawe at ki ai. Koe uniti si itaha fokia he tau nofo koe society kau ke tau whahanga whakatoa ngai. Ai family. Pea me toki ai ki he tau nofo koe he kolo. Koe siasi. Pea au mai e peke he pure anga pa mo e whonua. Ka koe unit si tahaya, ka koe unit mahu inga tahaya. Ai family api. Pea ku tahe ngahi mea mahu inga he tau nofo family, ai whauirea koe koe whakapoto-poto. O ku mahi no peke motuan, koe hange koe whakalawe koe nikogo ko mahi asenita. Koe atitai o iola, e koe audit performance. Ki tātua lahi mea mai aki he tau kete koe ni pa mei whawhonga toka tapu tolu ola lelei e ngā ue pot ngā e mo ui. Pa ko tui mea be wheitu una, pa be ki he tunga mātu ani. Ai whahau whatongia e pot ngā ue aha koe e tau i koe COVID tahiwa. Ka koe e whuke lau e kau ekonomi kāku pe he, ka tak pe kau ngā ake rea whapapalangi. The end justify the means. E hanga nai he o la o whatonu hea ia e whaunga, o whai ake whatongia o ia sea. Koe, hange koe mea na e mea atu aki he eki no pere o eua. Ke tau aki tuhu o whataua i peki whe. He koe lawe i koe motuani koe osange pefe mea aki he ripoti koe ni tau pāloti, pia whatoka ngai.
pe ave report ko ni o tau he archive pe ko tupu ki archive ko ia ai wharearea. Fe ke tau tala noa ha founga e solo wage palparema ko ni he ku tātou o lahi e ne hoko. Ke toko ni mai e ki no pere o hapai, a koe sea wharearea koe malu ai a titaha nge koe whotu nai o mai ane nai, me tonga tap tolu ke tuifo ke komit paanga ke whasio ki ai. Kai lawa ke oseange tau, o tau lawa whaha ngā ue ki he palopare ma ke oa toi hoko. Ka tau akanta polo ke ngahi paanga, o toko ni mai me ho tau ngahi kup whekau aki pa mei tua pureanga. Pe koe tau aki tuhu ai peka kai ke whaha ngā ue ke. Koe tau hau he report ati ta tau whou koe mea ta tau ai pe, kai ke whaha ngā ue ke. Koe ki mea kou whia whakalawe atu ai sea, he kosi mea mai he whakafonga toka tapu hiwa ia ne nai, mau pe ai reporti i he pot ngā ue. Ka koe haka ai mea u te whakahoko mea ia hene reporti ati tau koe ke mau e ngai whakamatala. Koe mea u tokanga e motuani e sea, koe i siu lahi au pito en, kau tala no he ono noa miliona. Tau whengai ke aiha mea ke e tresa ke i siu koe. Pea ka au ke hatunga ave ki he anti-corruptioni pe ko wheha ngahi kupu, kai o mai ngahi whakamatala pe whawhie maaria e ngawe ati ta, atau ngā unua ki ai. Koe ki mea pe ku whea toka ngase, malo. Iwe sa, kumore hapaanga he asmai ripoti, o kumore hapaanga. Sea, tapu e wheitona pa mo hoi komit kakato. Nai mea atu e minister hapaanga o e aho, ka koe ikpare mea lolo tonga. Koia. Ka pa te whoki hake whamonimore pe kau ngā ue ke pesi wanu ake te pile, ke ua ono noa miliona. Was mahino whoki tuutuni, ai ko nistu tone ku tahi wa ke anga no vahe o paanga pa ko mafai ko to pe ko no tuange ha paanga o pie fare paanga ai ko anga no vahe ko mai ko hare ne ko fe o kumore paanga o kumore ha paanga kata ki o eke hake ki atita ko reporte ne atita ta tala no ai ko ni mahiwa po ni ono miliona na tala mai o ikai ke mau ai report ke me na fai aki os me ai be fituna sea ko tala fatata na fai Mista panga a hoko panga hango fulko na o atu. Ko ki ha ko tala mai ko ha ho mea na fai aki pa ko feto nga se ni ti. Ka lava ha mea o fai pika. Alo se. Mori panga. O se nga ka ki lava mea mai pe i o pika. Ko hinga e ke mista panga. Se ki fa ho atu mo. E mista o wakai au ia he kai pe ke te unu tau tau ia me he fo i mea ta tau pe. Ki mea fo. Ta ko mahino mea ki lana. Au mahino ki he whokakai e whonua, koe panga koe ni, koe panga o mai mi muri. Kono ngā wei, mono wahi nai whai pehe pureanga e ahane awhi. Tau he minister panga ai rekoti ko ia, ka utikei ke whakakakatoange, koe haka e umea mehe, potu ngai mo ui, mei he ekonomika mo e whakasosiare, koe ako, mea whakafokwha, mo e whetutaki, hoko kilalo ke na oange kotoa ai vai visit mea kona e tokanga kei ai misa polisi maro ko tu e te minia ko smahino hare va meti tau hoko kei te tau ave ki fe e o ke mea be ave ki e hoko ko tau nau ka tau hoko at fo mo se ka ki fa va e o misa tapa ton se fa ton me fe tu na ke to e fa ki ako Haka hao fa ton mo tuan. Ko nga ka ide ko na ke o mai. Ko mea na ke mea mai a hande afi ko minister fa mau tonu. Kana watu he aho exea he ko whakatonga lori ko whakatonga to tonu e justice. Ai ko ha e whakatonga e. Ko whamau to tonu ko justice. Kai ko ha i rea ngari na ha ko whenga o ke ilo no whakatonga. Ko whamaro to exea. Ka ko tua ki whamari. Sea, ko watu mea ko ni exea ke feitona ko whamaro to exea. Mo ko kote, fabre more. Malo sea. Ko me fitu nei. Sea ko fa manga fa ma hui ngai exea. O ko whanongo ki he ngai whamalanga exea. O kai ki uhang eo exea ke pehe atu o kwhai hawhi haraki. Ko tu e sea te tau wako katoa he whai mga whako e ni, katoa o ke atita.
O hame atita o fehui ai tono no I he atita koe. Ko fehui. Ko hae uhinga na hanga atita fehui. Na totonu ke o mai e. Na totonu ke mai e. O ka pau na ngata pe atita I he potunga ue. I he foi ave pe. Ko hae ko ni tala mai ai na totonu ke mo mai o mai ripoti koe. Na totonu ke mo mai tala mai ko ke paanga fiha na o atu. Ko se ko lo pe wasta I me ko toma fa Maria na ki hoka I he lau Maria ko exia. Maro. Alo, kaurire wharearea ai. Malo hoi ki tore whare ki ua. Ko katu e whatahe whare he ua, o whatatau ki he tātou tunia niuhu. Tuko e taimake ki he ni he ka whawhonga ke meuk na tokangi ai. E kino pepa pau, me mai. Kapatu e Hexea, wharearea tonga. Whatapatu ki Tampere Tisi. Au mai hoi kamneti. Kapatu ki kau whawhonga hoi ki opere ki kakai. Kapatu ki kau whawhonga kakai kau mai kau ngawe. Kapatu ki kakai whunga Hexea. Mau peo lau mari ki mau e whatongia e whituna. He whare I kini. Mau koe koa lai taha o e kakai e whonua. Hexea nau nofo pe hona wahi api whakaamu ke lere whare ke nau whanongo ke ngahi mea o lere I e whare ni. I ngahi mea matua ki mahu inga au pita Hexea. Hexea kou tū o hake, o kei ki mea whawawave kou tokanga ke na wae te neu. Au ke mea mai e whituna ke tuku mai ki he ua, eo. Kou loto peke u whahake mea e kakai whanua Hexea. E mi sa polisi o ku Wea toko taha ko asiata maasima. Pea koe kula o ngai hoa tani. Koe ko atu ke he whituna Hexea, koe ni whakamana me tua ki he whare e ikini, ki he ni ihe kau me mi pā koe uhi kono teu koe, koe whakailo ni sa polisi he ungaga tae tau. Pea koe whakamana mai e au ki he whanai ata. Hexea kato taha ko ni ko feo hilahi moia na matu whataha pe mau moia. Pea na mau spolau ki wawau pa nau kore ki ai ke ni liu e ne tonga moui me whainga moui kovi ko ia. Na maheka he wakahi ti sema. Pana whakamu e au ki pango o mai great ikai. Koe, o tok sio I he Facebook a Hexea. Ke mua pehe wholau, koe mea nau kore ke tuku a hono wha o hake mea me whareni, me nihe o nau mama o me whareni, pia hoko ka mea ngāwere rei, ke ngāwea ke nihe koni me atamitua. Pei kai ke hoko. Tahe mea nau whatonga I he media, koe pehe he misa polisi, ko misa polisia, tene lava pea puke hata. Ko ke os mea nere pe koe misa polisi mea koni hoko koe nihe. Pea koe atai ni Hexea o kai ongo I he kau me mi pā o nau malu me taha o ne whai nga whakamana pehe. O sea I mea nai awe toko taha koni ki a polisi. Pea au ki fōanga ne alu mohere pelu ke ke ni o e kulupu. A hori, whakakaka pe ene tai toka I o au ke whare I kini. Pea koe kula ngai e Hexea o kui ai pe ma whai o e whareni. Ki ani I pehe I tua whatatau me kupu e koni sūtone, aia o totonu ke whai ano whakamau I Minister Polisi, koe ui he ungaga tae tau e whare e kine Hexea. He kai ke te lawe ke ungai mea ke Hexea, ko kau lawe ke mea koe di he kutu te teki e kau mea mi pā. Ka koe mea maari e kono uhi kone lawa o rea aki he toko taha koe ni, pia kou whotua Hexea ke whaiha ngau e whakawawawe kau polisi, pea mo e whare e kine mo e whituna. He ka pau e kai Hexea o ke mea o sea mea pehena e hoko he pasiki. Ha moa, ko i hanga pehe taha e kau minista o whakai ai e taha, o i ni ihi o e kolo o ne whai e whana, o whana e taha e kau minista. Te tau au tau tolu ke tuunga pehe Hexea. Ta kou tari pe e au. Ka koe mea to tonu ai ke tonu. Ko rea whielahi, ka mo rea tae whenua, mo rea tae tau, kono tuha Hexea kou whotu atu ke whai hangau whakawawave
ai feituna ke to ta koe ni. Tu ko mamahi ni o maua. Tu ko makau ngā o whakataha he mea nei o he lotu. He kai ki runga ngā whakalote to ta koe ni. Sea, ke ki whatondona te... Pako fotua ki sea. Ni sa polisi, ke kau kono whai ai to ta koe ni. Sea, o ko haa sea ki hono, o mai e isiu koe ni, koe... Eksea. O aino ku lao. O whao sa tau eksea. Sea, o whatontono atu, he koe koe feitu toton ke o mai kai e launga koe ni. E mai ki Mr. Police. Whanua ino waha no lao sea. Ka pau waha mea pehe, ko o kui. Ma o po pepo ngau polisi, ke whai kai ne launga. Sea koe whare ni ulahi anga hono ngai whatongia. Ko mahu inga sea ke tahonga whatonga, ai kehe ngahi role and function, whaka institution. Ko whamau anga e ko a polisi e. Ko no o mai isiu ko ni ke more ai taime whare ni sea rotonga wai ngai fu report atita o kai ke lava whakamatalai. Ai anga e tau whahau whatongia ki tau. O hinga e... E mai tanga taptolu. O whatotoru sea, koe whai hahia ki wharearea, pe kato tā wharearea, koe hia ia ki wharearea. O kulawa, o whairo fo wharearea. Toru e kore pe ki me staki ke mea le repi ki ai. Ke pe te alkita whairo te whamation i toa, pe whairo i ngahi kopu ko ia. Ako tai ko ke lao mai ke sino koe wharearea, o ku ke pe ko se asi pe he lao. Sea, o te gei whai hatahai hahia ke wharearea. Ka uku iai e lao, i he lao hia e whonuani o awe ki a polisi o lao ngā iai. O tokanga sea ko o mai o whakamoreke e taime whareni. O mawhatuki tuki ange e tau whakamatala ātita, hono o mai e isiu ko ni, wai pe feitu e awe ki ai. E me sa tatau pe ni pamono whailo e feitona. Sea, koe anga ia ene whakakau-kau. Koe rea ngā whai a kuia he koe whanua tawa tāina ini. Iyo, kau whakangata pe ke tuku lau towi, tuku whakamana e ki tohi. Ho, whakakau-kau. Koe whatontonu veituna e Mr. Police o community petah, ka kuasa tai mi tonga taptolu. Koe fotu eni ko mai me ikno pere whawau. Ia, koe whakatu atu o la koe fie pe potu ngau e motu anu. Whamau anga, o kia hono feitu, kai tuange, taime wharen ke tau taranoa he mea o mawhatukituki anu. O kulahi ange lavea e whonua, he tau tai whakahoko he tau whatongia. Awe whatongia kwa ke kau polisi, ki he whamau anga se. Ei Mr. Police. Hai kau ki atpe ki mea wini na ki tau Mr. Police, whamone more. Kone hoko peha ngai mea he whonua ne iksea, ko tau ange kau polisi whatotolo ko api. Hamea koe ke whai mo whaha ngau e ki tua he kono moni e Mr. Polisi. E tua i e mea kona ke ngau kei pia e whai ngau e ki ai. Kau sai hono mai he wharini he wen i e kau me wha. O koe ke nau mea na tole mea kono hoko. O koe ke tua hapea taha lere tai aha la unga. O koe ke aha awea e kau polisia ke mea koni whamatala he wharini. O koe tui o koe kaunga a Mr. Polisi ke mea koni. Koe mea aia ana kene awe ene la ki a polisi. Hala ke sea. Na os whai he a mea tatau, koe ngā koe whakamana-mana. Nai awe pia kai lava ia hopo. Koe po ini he koe kia peace. Ai whai e ngahi launga. O mai e mea mau taimi koe ni ki whareni. Mr. Polisi, kou kona ke whituna o te ngawa ke whaidea ko ia he koe ke sai. Mahino e poini e Mr. Polisi, ek no pere. Te whapapai mai ngeho launga. Ko hui ke whahu mai launga whatatau ke konistu tone ko pufitu noa. O monuka ko nistu tone he tō tako e ni kui tō e wharearea pau ke ane whamana ke hoi whawhonga. Koe alunga ai launga koe ni kono tuku hifo ke committee privilege ai CCV ai pe ukiaha mau pe ikai pa toki report mai ke wharen ke whaitutun ke hoi ki. Koe ni me mai Mr. Polisi au ki koe whaitu ni au kuloto ke whahu mai ki ai o whango mai mene pot ngā ue pe awe launga ke pe ikai. Ko whātāt pēu ku kehe whauka ngā wehen. Pēu ke loto lere ke holomui o whotui wharere ka awe ki he whamauanga mo e Mr. Polisi. Pēu ke loto pe ke whahu mai ki hen ka taho atu. Eksea. O kona te ko whotu atu. O koe o biau pe ku whitnoa eksea. Ko anga tai tau i he au o whanarea o tau tea eksea. Kai peke ngata he kau me mi pa.
mo hata pe me tu ai se o fata tau me be ko no ke me aki Sea ko O fotu whakatona wa te pue koni se. stu tone, ko hahia o whai whareareani, i he ao e whareareani. O kui kai ko ha mea he ke tau tāna ki mai ha vewe me i tua o mai ke more ai tai me whareareani. Tonton Ko fitu noa, hanga tai tau i he ao e whareareani. tonu o te wha ngawe ke rea koe mai e vewe e koe mea wai ai noa i e kakai me tua koe ngawe whituna Sea, mea le rehi whopeke, ulu i tohi o kufit noa, hanga tai tau i he ao o e wharearea. Hala ke aha hanga tai tau i he ao e wharearea. Ko ne whakamana wai lao i ai sea ku whawhit ku whawalo kon ai criminal act. Kone sto tane alu hiwhangi ki he kopu i. Ko tuka e koe kopu eni o ko whenawhi mo launga ko mai whawhonga. Io sea ka koe Whamanamana i ha me mipa pe ko hane koloa. Io sea ka koe whaia i whareareana. O koe e lao hi ai ku whawhit ku whawalo. O kolawa awe a hia koe ni. O maupe ofisi se amo e kalake pure ai whare i mea aten seniare, whekau aki pa mono whauhinga i e kupu i lau koe ni. Ai a koe ngahi tutu uni koe ni ai whare, o ku whamonuka he, i loto whare area. O ku whekau aki a moe ngau e taimko, ai koe tau tohi tutu uni, o tutu uni ai tau tea ki hono mau i koe ni lau koe ni wharerea. Koe ni stu tone i ha wheitu pe. Whilawe i moe whare uki ki whangatangata pe ki hen. O ko whakamanato te hopo na e whai wharene tūtūni. O tau tea ia whilo ka lafi. Ke ngau e pōpula. Na e tuange hopo koe pa compensate. He koe mea ena nau tālanga ina tori tua wharearea. Na kaki tālanga i wharearea. Ko whakamanato atu koe kupfit noa koe uhinga e ki loto wharearea. Ki he ao e wharearea. Koe koe mea e ki whai tua. Sea, toko ni atu pe ke Mr. Polisi. O ku amati ke mea pe Mr. Polisi ke whinoa, o kai ka mea pe wharearea. Pāti ke mea lere pe, pai taha ea ke kalake ke aloha. Ka koko inga, o apau o ku kai ke ne whai hala. Ka hano kovia pai ave ke privilege committee ke nau sio ke ai, o sio mea whare i me attention diare. Ko inga pa tau tuku mai ke whare. Sea ko mahu inga e anga he taime wharearean ke whai ho nau whatongia hono sivi ai ngau e pure anga e aho whakatatau ke ngai report a tita ko ini. Koe Mr. Ave ki he kata. Nai os whai tu tūne whareng, ko hia nai whai tua, ko kalaf moala, filo ka alaf a kau ola, ka mo agris po hiva. Whai e tua. Nai tau tea he whareng, ngau pōpula he aho tau noa. Nai whakaatau whakamautangi, ai tari ko whare ke whakaatau whakamautangi, pia compensate, more pāngai whomua ai. Koe, katakoe hoi, kau whamatala i atu keis koe ni. Ko hi na ki ke whahoko le rei he wharearea e nau whatongia o whatatau ke he due process. Ko hi ngana atai ni hine whakailo he wharearea i he time ko ia. O kehe me ahoni ko os mau ngai tutu uni e whareki ai. Pea o ka pau te tau whohe whonga ngau e ko ia os ta pun ka atou matawai wā ia ko he kōhiri. Ko tau whonga ngā weni hange ko koe na os whamatalto e ka pau noto le whareki he mea kun whotu mai. Tuhiwe ke komi kakato, whohe process ko ia, kataki ko komi kakato komiti ko ku ngahi totonu ko ni ai wharearea. Ke nao CV ai moni mea pe iaha monuka ai kupu fitu noa ko ni stutone pikai. Prima facie case. Peto o mai le vai ke wharearea ke whai tutune e whare. Aina tau whahoko pe whai whaunga ngau e tatau pe ke Mr. Polisi he ui kosi. Koe whai whaunga ngau ko ia o kehe me mena ngau ke hohiri. Hohiri na hiki nima pe wharearea e na ki ke ha process. Na ki ke o maha kau lawyer, na ki ke whaha kum whare i whakalao. Na ki ke whaha a due process. E kehe whaunga he tau hokat koe ni ko hiu tau siako me kohiri. Ko os whatontonu me he whamau anga e tau whaunga ue. Aia e kehe eni me president koe nak me mai ke e Mr. Polisi. Whamanata tau iki. Ko mea koe ni ko tari pe ako e ne whotu he kia ne toton ke o mai ne launga ki he. Ko tau hoko atu ke tuku hifo ke komiti u wheka ako me launga. Ki nā wakai pe ke hame ke tau hoko atu ai pikai.
Ka koe fotu atoa ku sea. Ke ave ke isi koe ni ke a polisi. Koe totono e wane ku fitu ke ne tohi perea ke ne whakaukau. Hei kai te tauhanga tato whakapopulai. Koe hopo koe ia. Koe hopo koe ke talanoa ke e whai e whamau anga. Koe poi ni kai tukuange taime e whareni. He ku lahi ngā au e ke whai. Ke toka mea i pesea. Ngai fu ripote atita ko ni. Wai mo ripote atita wai ke hoko mai. Mo ripote atita ke hoko mai. Ave. Te ke lau maria niri ke whai ngā ue ka tau hoka te tau ngā tau koe. Sea o ko toka ngā ki taime e wharengi. Hai mea o ke malu ia tau tapu ni. O kui kai ko malu en sea. Ko whenga ko ni ave a polisi. Kai tuangi ke whai ngā ue. Koe uhinga ai o mai ke tau taina whanuani ke tau mama mea koe whakapolisi kare i o mai processi. E whai ha ngau e hala e whanua kau moe ko i ari ko me whamara. Ka uki ai hono lao sea o ku ave ia ke whamawanga. Koe ki whatontona. Sea ko whanua moe ko whotu. Au malot. Tapo e whairuna pe ki he tapu tamu piskalani me mi pe whare sea koe whatontonu he koe whakauhinga ini. Ai koe whakauhinga ni e minister polisi pa ko popo ate ke whamatala whamahino na ke whai keisi koe a filo a kau ola pia moe pule angana e peisia i he tūtūni. Ka pate te tau i he prosita pe koe whaunga na e whakahoko aki. Na kai ke whai e whaunga whakailo e wharearea i he whaunga totonu. Ka na a tā pe lao e. Sea ka pate te tau o hake mua e whakapālangu. O e konistu tone. He koe whoirea koe ao hang koe whakatapu. O ku whai koe refer ki ai i loto i he o pehe koe hia koe whai he wharearea o ku kehe hono uhinga o nei sea. Ka tau whoki koe Whakabritania o mahino ai koe offences against the assembly. Ai o mahino au bito beia. O black and white pe ni tala mai koha hia o ku whihangahangai pe moe wharearea tonga. Sea ku koe tanko whihi ai koe e tau whaka uhinga sea whikau ake moe lao mahino pe o ku foki ki he intention agi nao tolu na nao whatu e lao koni. Mahino apito pe ai common law ia. O ku tau mui ki ai. O ku tuhui hanga tonu mai pe ka kui ai ha ulunganga tae tau ki he wharearea tonga ko me anga mahen pe whakahoko aki. Ai ku mahino ange rea whakabilitania sea pe koe whakatontonu ia koe whakatu koe ai whakafonga no pere ko wawau o ku whai whakatatau pia ki he lao. Pe mo koni stutone fonua. Koe korea sea ke tu hifo mua ke komiti hangho lau. Pe tau hoko atu ta tolu sea. Koe anga e whatontonu atu sea pe ute mahino ange airea Whakabritania malo sea. Sea. Tape mo sea pat. Whamore more pe he toi tuhake. Mo me ai fo peke fo fonga e lao koe na. O kune whakangata ki aho pe tolu noa. Na koe lau maari e lao koe ni ki whareareani. O kai o koe lao kan ko tātou mau i koe he lao hia. O koe ia tau e taha whā. Ke mohanga whatonga e kehe o whareni, o hia o whai whareni, mo hia o whai tua. O kai ke utui to donde more taime whareni. O tanpo wat sea. O te mo mauhala. Sea ko ange pe ton ke whamtaime e minister. Ulau a pe whailoia koe tua e whamanamana mo defamation mo lau kovi. O ku mahino e lava pe, pa e ala whahoko pe ia. Ka ulava pe mo whantokia a pau o ke hanga whai ha mea ke wharearea, hange ko whakamana whana. O lava pe mo ia hange ko whotua no pe re. Ko ea pe toko ni atu. Sea, koe lau maari e wharen koe whare whaulau, pe tauhanga o entose anga hono wahe pa anga i he patseti. Sea, koe ko hawhatongia e wharen ke nao maa whai hopo. Mo whatonga ngā hifo e whakangatanga tau whai he tau tea koe. Ave mea koe niko whotua sea, ave mea koe niko whamawanga. Sea, whamore more. O whatontonu sea, hulahe mauhala e whonuani me kakai o kawa i minister koe ni. Koe whare whaulao e. Koe whare koe ni o koe mo whakamau e. O ka pau, o kia hataha i impeach. Ko pau ke hu ki tua, ai toenga kau me mi pa, komi he toko taha kou tua ki, ke o mai ki whareni, tai pau ke mea mai whakamau lahi o whai whakamau i toko taha koe whareni. O kau me whakamau i he. O te ke wha mea mai o ake pehe, koe whare whaulao e. Kau ai mo tohi tangi, o mai ke whare koe ni. Kau ai mo whotu o mai ki he. Whena ngau e, koe koe whaulao a tatape. Sea koe whatondonu, koe ke, o kui kai koe koe whatongi ai o whareni.
O kua e ngahi institution o whakamana wa. Os mahino au pito pe mapo opo hopo ini, ko mepe ki tanat ki ai, ko ngahi kupu ke he koni he lau hia, e malawa pe ki whailo a taha, e ko uhi i ai, o whatau hoko pe whatongia a e pureanga ki he lau, pa me whatongia whare a reau ka pau whahuma launga ki hen. Ko totonu ia ai me whare a rea, i he koni stu tone, ka mo tau tohi tūtuni ki o maha nau launga. Ko i whatongia ke tū hifo hi komiti ki ne pakai, pe o kia hangau e ai ke tau hoko atu. Ko i laungan ko whakahu mai, pe o kike loto whawhonga ki whawhoki i ne launga, pe tene ngau e aki ne totonu whatatau ki he ngahi lauhia ki whahu hane launga, ki he pot ngau e whetuna i Mr. Police. Mahalo ka pau ke mahu inga i ai, ka mo tok whatotolo i tua. Ka ki ai proses e whare a rea ke tau ngā wei. Ki ki lava whawhoki mea koe ni, e tutun ke tuhifu ke komiti ngai toton whare a rea. Ki nā wakai. Ko tokone atu sea, o kui kai ngō fua he koni stu tone whonuan ke hapo i tua oua, ha taha, ha hia tatau. Ko ne ose whare a rea ni ko whetu taki ke komisiona ke nau, take up a complaint ko i ni o whahangau e te ai. Ke tu o taha, pe aru ono whetu toton kai tukuange tai. E ongo ki ke ngō fua ke tau whauhinga lao. Ka malawa pe ke monuka ko ni stu tone, monuka ai lao hia, ko ongo lao ke he ua lava ke mo ua ai. Ko lao ke ko ni stu tone ko whitnoa ai lao pe ke monuka ai, i he ao e whare a rea, ko lao ko ki he hia, e malawa pe ke whamau, i he whamau anga. Ko ongo process ke he ua ho eiki. Iki ki toi lawe ki heiko uhi o perpengese te ki mahino me komiti, pe o ki ha prima face case ki tau hoko atu ki ai. E tok mahino i ana whatotoloi, e kalaki me komiti, pe o ki ha me ki tau tok fua tau, o mga tunga he ngai moni mea te nau tok whapapai, mo wha moni mai ke wharei tau pia ki ai. O iki ki whimau ke toi maulolo e tau taimi he mea koe ni, ko stutun ki tuhiwi ke komiti e ngai totone wharei ki na hoko atu e ngawe. Pea ke toki poti mai pehe wawe taha. Tau ngau mau inga hoi o ki he komika kato, tau riri o komiti. Tape mo nama penisi. Kalau ni poto. Pare mi atonga kape ke hoi community. Ko le pe formal mal pe hau fa ke kamataanga aho. Tala ka muka pui, kai hoi whanua. O wha me more ki whamama ai, ki i afu ai wharen. Whawhai ngofu at pehe tau. Ko whate tau whimea ki e hoi ki. Ko li poti ko ni was mahino e kia te au tūnga kui ai mo mea tōkanga kei e ni e kau me pa. A ia te utuka ki ni sta whamau to tonu. Kene mea mai. Maro pe sia. Sia ko maha whapapala ki whetun. Pegi eiki ke Pirinisi, pegi paremia. Sia koe whanonga mai ho tau wharene sia i tuia motuane koe tau. Ko tau au mai ki ha whahinga maka maire sia. Pea ko tui e hoko a e tau ngāwe, e tau unat koe ni, koe ako, ki he whanonga mai ka tau whanua e sia. Koe ko whamaro te sia ki whetun. O moni pe sia whamea mai whetun, ke motuane whamau to tonu. O ko tangane ia e sia i he rea ko ia, na ko whamaro atu. He kono mo ni te whokotu e au, ke tau liliu, ai lao ke tau unu ki he mea ko ia e sia. He kono mo ni e sia ko justice o kuloloto ia e sia. O awe ki he mea sia o wau ki concept o e ulunganga po ethics. Ko nusila e sia o waipe na Minister of Justice, waipe me na Minister of the Court. Pea ko e na kehe e sia mo na role o ku whahoka ke whatonga. E haun e sia ko kono mo ni e sia hange ko mea mai ane hu e sia whakaamau ia ke ui pea uia koe whamau to tonu. Ka ko mea pek sia koe se ni ihu na wha ki katana tohu manu ki na pehe mai. Whamau to tonu hua whiofi ka hulu ngā. Ko mea whena whai ki whetua e nai e sia. Ka o whamaro a uia hingoa ka pai alu e ki ai whawheta ia uia. Atu e lao e ka take. E sia ko hanga o mai mea koe ni e sia ki o mai pe justice ki hanga o link pe te nanga whakahoko e ki malanga ki he report atita. E sia.
O mea maria pe to lawe kai ne hu exia ki lava faria ka exia ku hi ko pompong exia te ki poaki te u re atu I to hoku ki mopuna sore ki ka tari pe no wi exia. Ko loto ke tu ha ke pe ke watu fa kau ki to net ki he makamai ko exia. Exia ko tau mua ripo atita o tape. Ko ni hanga o whakatotoro pe ripoti mai ki he tokataha ko o kupure na ne ate paanga. Ke ne ripoti mai ko ngāue na e whai aki, ko paanga e na ngāue aki. Ko na pipiki ko e exea, ko hua umonia a mea ko ripoti atita. Ka pau e hao pe atita e o tala mai, ko e fuwhare e. Ka koe ke tala mai hono veri upe na e whiha exea. Kai ko tui mo tuane exea ku kakato e atita exea. Ko ene pe exea ko o ko whamaro pe au ki he atita. Ka koe mea maunga exea ko whakatoka ngai. Misa Moui, te ke lawa kore ko ngai fumea le ke nau toki le atu moa toki wā watu ki to foa. Mo re pa peke wo ngoia mea koe ni pa fungende e ua ina oho magi roto hala o whanga whakatapu. Maro sea. Exea koe, ko mea ko whakatoka he ripoto koe ni exea na e whakahoko pe whatongia. O whakahoko e whatongia ki he whetu koe nei paanga. Pea asi mai ai whehui ko whe a ripoti o e paanga ko e, na e awe ki whe, pe koe paanga e whiha. Kai asi. Kai o hake whoke he atita i he whoi stage ko e. Na o hake e nai e sea whakaukau, a kai whurea koe kalasta, koe kalastus e sea. Ko tu ia sea, e au pe tau whakatonga ta toke whoi taimi uta hongerea e sea, ke alupe me whapalangi ki whapitania ke naongo tatau. Ka kona moni e sea upeheni, na ave paanga ki he cluster ko e, pa koe ahoni au tame atita e, ka ke mai e haripoti, pena ave senti koe ngahi ake hapa kung pena alu ki whea. Ai koe poini e sea, o tau whekihi ake e haone. Pea pe e ni ihi e toki atita ia amui, mo oni pe ia, he koe atita ia o e fuafua origin koe pa koe whetuka nei paanga po tungai mo ui. Nau tala mai, koe whamano na ave ke klasta ko e. Koe isiu e sea koe kai ke heni ripoti koe e klasta ko ia. Ko hi ke maua e whakakaukau koe e sea koe principle koe value for money. Ane o hake koe e nai he DPMA e sea. Ai koe ne tonu koe value koe hawe whi ripoti koe mea lere, hawe me taha mano. Pea sio tu rewa, a ki tau tolu koe ku tau nofo, tau pehe, tau laia polo, tau tariui ke paanga, o ku tonu, o ku hoa e paanga taha mano mo e whare koe nei ngahi. Koe ne tonu ia ati taisia. He kai ke mai ki i whare ia usi isi, pata mai taha kilo. Kehe veri ia, e whehu ia re vaisia. Koe sea ko whotu atu, i tau pehe pehe koe intersection koe ni, ke tau roto fia maria mua e sea. Ke whai ha whotu tu fo ou ka pau kaha lapa whai mea koe ia, ke lava ke ilo e atita, a mea koe ni ko whakahoha atu ai. Ka o tene toi whehui ma ia he. Nā to tonu ke mai ho mau ripoti, to koe paanga koe ne ave ki whe. Ai koe mea kisea o tau whe laua ki ai. Koe i kai ke complete ke kakato, ai mea koe. Ka koe whakatu e kisea o pehen. Whe mua ke tau move forward. Ka tau whelo toi, ka pate tau pehe ke tau harafu. Ko kuhiha koe sea e tau alu koe ki mua e sea, ke o mai e ripoti. Ke whakakakato e mea whehu ia ehe atita. Koe wafe watolu e sea. Sea, ke ki kore takon pe mo ke. Kali pe fituna, iyo, me mai. No, be ka to fast. Ko nga sea tap me fituna pe tap mo tample ni simbo e premiamo e ho e komika kato. Ko ku whehu i beak, pe mo ke fare be, pe mo mea kono mea mai pe ni sta lao he. I he mea tatau pe ka ke pe ko tau tari ai mahino foi mahino ko se hangena fai ke tawanga ko atita en ke ola nga au en fiko agmo covid kamata pe me aki ko mau inga ia au beta kamata nga me aki an nai pe nai fai fe hui ke paremia ko ni sta panga pe ko ne ki ko ne me ko ne me mai aki nai me mai me ko o ko fe ko ke fa mahino mai pe ke motuani pe ko ha me tau mahino ke mo utake na me mai e paremia mai ni sta panga ko ripoti e ni ki he ola o ngā ue
ai pu ngai mo uina fra hoko ke covid exea pe mea ipe talu ai me historia kamata mai covid me ngai tau ma ta hiva pe ko me la tau pe ko malo ko kau ignista ene fa me kamata ko no ongo mai covid te ke au mai ki tonga kamata tau nga o ki he huhu mo ha fu a o tu uta mai covid ki tonga ba ko minista ia ta o se te minista ko ia follow te ki to plan to hoko mai minista ta pa to ke au mai ke minista ko ni kai tan ta tau be fra papa ke minista ko ni ko tu ne mea i pe ia mea ka to ena nga o pe fra ma ke tan ta tau i nga mea ko ka ko fo pe ko ku veu ia que que tau mai noi ko e faleni pe ko e reporten e atita ke ola me ko ia o ngau ko ia pa ko fra matala ko e o firma o na as ko ni he palkala ko e firma he atita ko uhinga tu pau fakata pau ki ngai me na fra more ka panga pe ko uhinga ke ngai report mai hange pe ko pe ki he ola ngau e na fra hoko ai ngahi huhu nai fai nai hai ola ko ia nai ko nga exe ko me ko fe ka mo panga ke mo toani ko ia nga ko mai no kai e to ki ha u ia he me ke te atita i te fakke ko ki fra ta pe ke hango hunga tonga hunga ha pai nai nga e pe ko tai emergency ia pa fai lao ko ia pe mai no nai va he pura nga ke ngai por nga e pa ma pa na te cluster mo ia ka ku mau na po na ko motuan na lo tonga leo leo ni fare area tonga exe pana o ato firma ai ko la firma au fok na fai ke clean up mo ngai me pe o f mo me pe kana va he mai pa nga ke fare area tonga na mau tutu le ke ka nga we mo me ke o ta mai ngai me nga o fika wa mo clean up mo ngai me pe exe mau ka to ai receipt mo dia ka to ai i office atita fra muy bene to gosi fe tauna o mai atita ma o ma ngai me ka e ke mai kofe mi sin goe kofe pa ga dia na fra tau aki e ko ai ka mau e sia ko time ko ya ko report ko mau ngai me e premia ni bra fra mama ne u tau ke fa inga pedator he pa anga mo ha fo ene mea mai ko e wharearea ko reporten ke ola ngā ue. Aia ko te whakamara mai pe e ki whawhonga no pere hapai mo e atita. Ko uhi ngā eni ki he report mai he ngā hime ko ni ki he ngahi ngā ue na nau whakahoko ki he hu mo e haa fua na hu e whaisa pe a hu mo e haa na e fui hu e whiha nge au pa na e sai e pa kai whahinga na kai ke whie hu ia mo e haa me ko report ka na kai ke mau mai pa na e aspe ko e palakalafe toko si ka ngā ue. Ai ko time ko na hua tai atita panda ke ka ka ngai ke na no fta na to wai ngau ke he ko ngai bo ui ke na no fra ma po mai ngai ngau ko ai po ngai bo ui na fai ke covid ka ko re ba se pa ta ma imagine ko ia ke ko follow up pe me ko na me kai premia ke ka mo ka ko tui ko paanga ngai paanga ko na as te pile ko e toki asia pe ko ha cluster pe ko ha po ngai fe ka ak peko report e klasta ko ia peko ha peko Portugau na fa more ka panga ko tu e tok asia i framata report atita mai ko no atita ia na ange na wate fatata ko na hoko e hunga tonga hu nga ha pai na mau kore i fale ani ko ngana fe ma nga mia ke clean up pa to ko ka tenga os peko ia mau pe me receipt me pe o mai atita o na ma ko fe me ko fe me ko fe ta ko tu e ksia ko fangi ngau e kon ke tau pe he ko ni ta to kanga ke tana ke ki receipt pe ko ha ke plet be kai na fa fanga ke kau ngau na nga ke ha mo na ai o kai ke tu wa e funga ta mau pe ha plasta pa me ke ta os pe pala ko receipt ko tu o kai pe fe tu o buai pe tu ku ke to ki ate atita o siri kana tala mai o mar matoro ia ke pot ngau e mia na na fafanga u fetu u mo ha o ku plet mea kai tahafe na mai aho ke fafanga mea kai ka hawisi tieta o pia mau pe ka to ko mai report ko ya ka tau toki e ko tui pe mo wai pe
he mau pa tau ke tangata pe mai pe ngai me ko ke mal more atu ia pe ko ha ka ko ai pa ko ki fe pa ko se ka tau hoko atua tau mai no ia mo ko e famatala ati tan ki he ola ta ka to ka ule va u famatala ati ta ke ngai po ngau si ve pa nga mo ngai me to no ko ke ha ka ko o ha ke receipt ia mo e receipt mai ko to ko ta ha fe nei hu fai sai tonga ni pe to ko fi hanai ko tu pa ka ko tu ma ko me ko report pe na ko kai atita kai to ka report pa nga he ko ki mai no be ko ma o exe ke tau fe mai no kai ka tau ko malo ke ko la ve pe ni sa la he ngai fai lo mai e sia ke to pa ki minute to kon ho mo ta ke ko me te mi te o ko o wa tu nia fa se be sia sia ko sai ka ki me ate ai ai se farearea ku we me ko pa ke report e malo sia fa pa ki he no pere pa mon pe ia sia mon pe he imagino pe que he ia ko la maria ki popo sia pe ka pa me fa que fica ni me lima ni que para ka ni me lima te fa asa que fa mala mai sia o hai ke fa pa pau e ngai ko po que te u fa matala o e na ngau e na fa hoko mo fa matala ki he pa anga na va ya ko la maria sia mo tuan be ki hangi hane tuhu ke future ke ka au o hangi ha si mai ai fa poto ko ai to mata ko na dita fa to kan hi ki lalo ke ni ko na wo me pa na mo wo ka mo report ko fe hu a ni sia pe report fa ku te ke ka fa mata la mai talo ni wa fe wa to lu sia ne ha ke na fu re ka fa poto Oi, e fa poto nai ke tau ne ua. O te ke mama report. Ko ta me ko ha ga sia pe. Ko fa ka sia pe. Ko pure pa anga, ka pau ko ke tamai au e abi. Ka ka ave ha pa anga ke fa na ke na wo. Ko pau he kai te mohe. Te moi ka rewa ke ma fa matala pau mo mon. Ke fa mo re ko sia. Ko ki to ko ni pe sia ki to ko net ke e mi sta ga ta tamo e feito una me mi pa ai com cagatosia sia ko tu pe mo tu ani ko nga uloaki o ko mahuinga ia i he me na o ha ke pare mi nai me tu ko nga wa pa anga ko nga ifra matala na fai aki ai famore ko ni ka ko poino o fe famala la sia ko o la e tau vakai no fotahe po tungai mo ui pau de mo vakai ho ficau e te pire ko o 1.5 miliona ai ko ki poin pe tana ke po tungai mo ui mo sector economica pe mo sociale pe na e tu fai ni ki kakai e fonua e kai nga dai ko panga ko to pe na ha na vahe ki ngai po tungawe pe fai e ngai po tungawe ai fatongia ko ia pe ko aspea ngai report fata we ngai po tungawe ka ba de mo wakai ki ke po tungawe langa fkalkala ka pe moe fra economica ma ko po tungawe mu ma mai pe ne report fata u ta ko to ko ngai panga ka to ko ni me wa fe wa tolu na fat matala pe i patseti ngai ta u gi muini mai ai feitu na hu wai mo fo nga hono vahe ko poini he ni pe ku whakaho ko nei ai whatongia ko ulaki wakai ai ngahi report whakata ko whatata ta sia nei to tispes pe tu fa pa anga ko ni ki kakai fonua ki fangi business iki ke ku mea ke na fangi mea nga ue ko mas ko hina fano tuku ke hange kakai fonua en mato ki kore whanga tonu mape ko na fe ma o hamea tokoni nai ave nai ngahi report whakafarearea na tau whakaho ko mai ta ua tolu wa fa na whakahu mai manate mo tuan ko report whakafarearea mo tuan na kuhanga whakahu mai ai a hono ai honga ia ai mahinga wa utahano i he konga ngai tokoni ko ka pate tau foki ke ngai report whakatau ai ngai potu ngau tau te fito ke potu ngai mo ui potu ngau ke ngai ngau e whakaloto fonua potu ngau ke la whakalaka ekonomika ko ngai sino na bahe ia tai paanga o asipe ai ngai whakamatala ki he ko poini mahui ngai he ni sea ke tau o mai e whakamatala pe mo temea aki he ahoni ke whai hono whakamaui he ni
O tiga ke tau whakamakai, ko whakatata ki ai. Mea koe nai whahe tokon pare miana ni pehe. He ikai ke u eke e a uia he koau kou sea, he ni mō pe koe hae. Ai ko miti koe ni. Kai orewa ke o mai ki hene. Ka pauna ne hanga eke. O kou tui te ne mau e whakamatala. Koe whanua ni a, o kukai ka whanua te tau whai ha whai ngā. Ngā ue e fu tō ia o hange koe ngai whakamatala koe ni. Tō ia ki he whamareware au pito. O kou tui mahino pe au ia, mahino koe whakamatala whakapaanga pe koe financial statement. Ka koe talanuan ki heola, ka koe kuhinga koe talanuan ki heola, kaunga tonu ai motuani. Tonu, whatatau mo tau toi tūtuni, mea i whakapau tahano. Koe whatonton ki malanga koe tai tuhu i pau ha mea, ku whaalahi ni malanga nei ka koe whatontonu pe koe ātita. Tokon pare mia. Tokon pare mia. Ko whatonton ki ne. Tokon pare mia. Malanga nei te whaatanga. Tokon pare mia. Ai kau tokon ati ki he whatontonu. Koe whatontonu ha mea kuhala. Koe. Koia. Ai koe ne mea ko kuhala, koe ātita unatura pe heni sea. Tene tala mai pe ia ka upo mau whakamoni. Ai koe ne whamalanga ana, koe te tuhu i pau ha mea, aku ne pehe koe. Ka peke mai evidencia e. Mea i whakilalo. Koe ātita na tau whetakai mai me ātita koe lulutai. Koe mea ta tau na erea ki ai ātita. Ka o walewa kua o mai ke sio ki ai. Pa tene toki hangare wa to'o ene opinion ko mai lipoti. Ko tatau pe moe. Ka pau hei kai ke maha evidence. E lea mai e lea pehe mai. O kai kia whakamooni ia ki he mea koni utau iai. Ai ko whatontonu e lea. Koe whakamooni sea. Alo. Koe whakamatala patseti koni e ngai tau. Ko tau situa mea hiri. Hono whakahau koe ngāwe koe ni. Koe katoa ngai whakamatala ke paanga na e dispes pe nai wahe i atu. I he malu o te whakanomika e potu ngāwe. Whakatau aki mo e langa whakalakala whakanomika na e hau ki report whakatau. Pe a hau i he whakamatala patseti e potu ngāwe. Koe whenga ke whakafoki mai sea he tau. O tau nofo na to he tuku aki. Ka koe whaunga ngāwe o vilo pia. Koe mea mahuinga na o hake he minister whakatau aki. E tau foki koe ke unity sisi ta. O family manatu lele ibe motuani ke ahu kuea. Ai kore mai mo tangi mai ngai family. Koe whangi pisinisi. Koe kakai koe whema o e mea tokoni. Kono whakaivia kau whafunga wharearea. Ai hau ia he uripoti koe aku koe ahi whakarearea. Ai honga ia kakai. Pea kou tau atu. Koe kātoa ngai whakamatala koni o si hau pihe ngai ripoti. Pea kumore ke mama o ke huanga uia o tukuaki. O ku mahino pe ke motuani o ku ia whakamatala ātita ia ki he paanga. Koe tau tala noa ni ola, pako ke ola, pako kore ma ke kalake, ke aluhaka ke hao whangatuku kone ai whakamatala kone. O hake ange ki ai. Whekau aki moe ngāwe na e whai he potunga e mo ui. Whakatoa. Ke o hake ake ki whamatala ko pehen e whakawhia maari ai ngāwe na e whakahau ka punga mo. Paka utui koe tau mua ai o i ripoti koe ni. Koe palapare mako tau mo ua ai tau to he ahoni. Koe kai ke whai e tau homueka. Kai ke whai e tau ngāwe. Ke tau hanga siofi kātoa ai ngai wheitu na e whakawhau mai ai. Ai whakamatala koe ni. Paka utau atu whakatapau o kai ke ngalo he motuana o koe kei mara koe lere. I e whakamatala patseti. Pes whanoa. Whatontonu atu sea. Sea kau whatontonu ki hene malanga o kupehe. Koe uhinga whakawhie maari, koe whakawhie maari e ngāwe, koe e kau ngāwe a potungai moi, koe e potungai moi. Koe ke uhinga ia whakawhie maari e puri ai a rekoti. Koe ko ia ia. Whakawhie maari no ngana to ke COVID. Ho iki. Mo ki whamure more. Ko whatoanga i e auia he kai ke tau te unu tau tolu ia. Po i mea tatau pe. E u tokatu ni sta mo ui. E whao si mai rewa he... Ko lawe peo kai mani ina whao lo mama mai. Ka ko pehe mua ke pia tuku mai rewa ke no pere ka koe sea wharearea. Tapu sea, tapu e tamapidin siu ka tupo tau kalal. Tapu pare mea mo e ho i kabineti ka mai. Ho i no pere mo e kau whafunga kakai, ho i kau whafunga kakai. Tupe maka atu ki tau kapo mai po ngā mo ui ko ngā koe ngai tāranga o e whare iki.
ko le whamormore ka pauna ia tono no I tau hinga hile koti, ngā ngano ngawe ake paanga. Me pe ku whamanatu, ko paanga ko toa pe, ko kia paanga mai ki pot ngai moui, o totongi me he whare paanga. Pe ko ngai hile koti ko ia maui I pa whare paanga. He ku invoisi, pe ave lewa o maui totongi me whare paanga. Ko me pe ku whi maui he whitua ke ki whamanatu atu, pa me taha, koe manatu I pe ko taimi COVID, ko ki kau ngau e pe na ngau I tongani. Everybody else stayed at home. Ko mau tolu pe, na mau ngau e, hou ai wawha, ki hono whi ngai, ki toka ngai, ai mo ui ai kakai whanua. Pa koe ni upos aspe he whamatau whamau po. Na e whakawhi e maari e pe a ngau e a kon ngau e. Ka koe taule e kōti, e toi whai pe ngau e ki ai, pe whai pe whamanatu ki he whine mātua, me mātua ngau ngau e te whaki e pānga. Ke toi re rei ange tau he o re kōti. Ange ko klauna ke ki toi rea ki he ola, o e ngau e he taimi ko ia, he mo os mea I ko toa pena kao to ngani whawhia maari taha. Tō taha tōlu pena mālolo me he COVID hiwa. Kau ia re rei taha I tō ngani, pia re rei pia moe huhu. Pia moe kau ngā wera nau whia maari e taimi nai tō mai ai. Ko winga e nai whawhia maari. Sia kau ki kore tokan peke Minister Moui. Tare pe Minister Moui. Oi, o kai koha isi o enia o whehu ia ngā whai whatongi ai Minister Moui, mone potu ngā we. Koe mea o whehu ia e ka kai ke o mai e re kōti, anga no whamore ke pānga ka u kore sea, o ange mua ke nopere hapai, ke ne o mai e tari e whehu ina e o hake he nopere whiwawaka hapai. E kau aki mo lau maari, he koe ngā ka nilawa vete palpare ma koe. Minister Police, hawa ko sea, kalata Minister Police. Sea, kore atu ke o hake, be abai Minister Moui ke fuanga ta whapapa mo tolotonga ni mea ke tau whikoi kai ki mea. Mahino ene poini ana, kau koe koe isiu ia tau taranoa I tau tolu. Minister Moui. Ai mea whikau akpa mo. Minister Police. Mea whikau mo I paanga ia. Minister Moui. Mea mai whikuna ia. Kau ko sea pa kau ko whakatau kei ho tau waka. Kau hoko atu pe mua he mea na ku lau ki ai. Na kau e toe ko vitahi vai whakarere ki ngā koe. Na mau mea ngā were rei, au pito he taimi ko ia, whafo e mau misi whaata, whafo e mau ultrasound. Ai ta whaakia koe nā ngā were, pena e whafo mo re pi. Na e mau rep fo, na e mau mai, na e mau ICU fo, na e mau mai. Ko taimia na e re rei, au pito, ai ume e na e mau he taimi ko ia. Ko ku talatu pe ko hinga he ko ki o ngo I pe o ku kai ke whawhie maari e pehe na kai ke mautoka ngai re rei e le kōti. Koe, hai mea ko whai he pot ngā ue, talu COVID. Se ana rere mai he tau kōsi he wanoa whai, team yu kui ko Joint External Evaluation Team, o mai he WHO, ka koe kau matātau ia e moui, ke o mātou koni mai, ki he ngā ue, ai potu ngā ue, o ka pau e toi, koe ka pot ngā wepe, a tonga. Ka pau e toi tō mai, ha whakatamaki, whakae nā tūla, ka wai ai tō koni koe, ha tō mahaki, ka wai pe ko ha whakae nā tūla pe unnatural causes, caused by men. O ke sio, ki he tau, pe te tau lava o matu uaki. Ai mea koe ia. Ai koe mea ai koe kōk whakaatita I koe taimini. O whakatatau pe moe International Health Regulation. Nai whai he tau kōsi. I he tau ni, koe taimi koe ni o mau ngā ue atu, ki he u recommendation koko na whotu mai. Pa koe ngai ngā ue o ku lawe he whinemotuani o kulotonga rere he taimini. Ai o ku talat pe ki whataha eki, o ku whai e ngā ue, ke whakarere I ange ngā ue. Pa kou ilo pau ko homu tokanga mai ki he re kōti. Ka kou whakamanatu atu, whakamore. Koe ki kau kalake koe e put ngā mo uina I toko si. Ngā ue hoa I ua wha, I e futaimi, na e tō mai ai mahaki ko nipa kai ki tāta ngā ue ko ki mau tōlu pena I ngā ue. So ko kore a te whamormore, te toi whoki pe o kore ke nā hanga o tahirere e re kōti ki hoko mai
fai ngā ue, a pun ngā ue, ki wharere ngā ue. Sa mo kai na be. Au fa ko te. Ko kotoa ko te pire ko ki na ho hala to ki report ko ni. Be be ati ta ko no mai ki fare ni ka me fai. Ko mo te pire pure anga pe ho ha pe ho mo ngā ue. Ke me at pe ho mo te pire. Ko me ta ki fa para to ki fitu na foto mai ati ta o foto watu ke ngai grupo ko foto ke na tokoni ke ngai me fa fa ko ke clusters o ha ke fare ni. Mo ngai pot ngā ue ke na tau. Angai fa matala ka kato fe lave mo pa anga tokoni ke whakafoki whā. Aina sia o te ati taka mutolu, puta mo ui. Ka mo ai mua tau, mea ko haa kai kau bēmi pā. Ki mea mange ki no pere, ka koe sea whare area tonga. Mahalo sea tapati whetuna mo hoi me mipa ko mi kagato. Sa ka pate o tatake tokanga hoi me mipa ki he awhatuku. Eko koe mea lohi ni se ki ta whatongai. O ko report pe he atita seniare. I whakatoa ana e whawhia maari e ngāwe ai MOH pe koe. Por ngāwe koe mo ui. Ai o hange pe koe whamatara koe ni ai ekmisa mo ui. Koe tau mua ai atita koe ni, ai report koe ni, ke ne hanga o CCV ai ola pa mo sistemi. Ola ai ngāwe ai ku osmahino peke tāko toa na e ola le rei ai ngāwe ai cluster group mai pot ngāwe NEMC. Kai hono CV koe ni he atita ai sistemi o ne wakai whalukfua ai koe whole of government approach. Koe hi i he cluster, koe cluster e fitu. O hange koe whamala ala koe tonga taptolu, kia cluster koe wash, o kia cluster ke housing, kia cluster ki he moile nei. E malmalu koe ni NEMC, nai whau e pure anga ai subcommittee o CI ai Nista mo ui. Ko uhi na te fito ai National Emergency koe ni i he mea whaka mo ui lelei, koe pandemiki. Koe tau mua koe atita i koe ni, he atita ai sistem koe ni, ki ne whakaipe nai ngau i lelei. Pe i he au whakatuko toi hape ai, koe matawai vai o kā mai me he ngahi ngau e keke ai MOH, pe koe pot ngā mo ui. Koe ko hono le koti mo ripoti, a ene ngahi ngau e o whahoko. Au tau mea nere peki he whamata koe ai toke tā, e misa mo ui. Na nau futoko si, na e fulahi ngau e, na nau ngau hou o a wha, ki nau whakatonga i whimau ki toi ripoti ai ngau e ne whahoko. Se o ka pate tau, o hake tau haka ki he pēspika wanoa. Kata kupu ni mawhitu. Koe whatata ni mea koe ne tono nou whatonga he atita. Se apa ripote atita o ne o mai pe mea nai hoko whatatau ki he whamatala ko ni tānaki. Ane teu i he poreanga o e aho ai parangau ko vitahiva. Koe parangau e koe ni whatonga e atita pe se te tol fitu. Ai patset i he parangau e ne te ke ki iaha paanga ki whaivia ia ki ngau ko ia. Ne ongo koe whima ue pureanga ki whakakato ake e nau whatongia koe tuki koe pentemiki ka nei nono ake pese te tau fitu ai patset ngā panga ue. Koe mea kuku eke koe i he atita a ripoti ki he whatatau ki he panga ko ia. Te kiki o mai pe mao ha ripoti ke whamatalai ai ngau nei whakamore mo ngā we, whatatau ke pāna ngā we, e ko uhina e whakalava e pānga ko ia, pese tōwhitu. Nei mao mai pānga tokonia ko ia o whakakatoa ke ngā we. Kau ku hape i he se tes whaosi, nei kai ke ia i hane kōti o ngai whakamore whelawe, pa moi pāna ko vitahiwa, ai pot ngā we, i he ne whakatatau moi patseti i he pāna ko vitahiwa, ai pot ngā we. O mahino e, nei os pau e palania, ka nei te keke whahu mai, ai whakamatala ki pānga nei whakamore. Ka pati mō mea ki he
kopu ni mahiva se tesfikawa o ki kai ke ia hatu tu ngau e ke tau he ngai whamatara pe le kot ke paanga ke mea whawhokwha. Neongo o tutu uni ai pure le lei mo tari ui ke whao report ko e ni kau ki ia tutu uni pa uia i he ngau e koni upot ngau e klasta ki nau whakakato report i o hangi ko whima atita. Ko whima whaka ngau e nia, ko ngau ko tōpeu whamor ki pāanga, ke o mai ripoti. Ka i hono au whātuku, tā whok mai ki ngai tutu ngau e ai pure anga, o ki ka tutu ngau e pehe ia. Ko meo mau i ngai ai ripoti a tita koe ni aho ni, he whotu mai a tita ngai whotu hutu e hongo fu. Ka o whamalo ki he pot ngau mo ui, he nau tāri kātoe ngai whotu ko ia. Ko step hono hoko, ke whakakate pure anga, hono whao ngai tutuni, ke toi mariu mai hangahi penteniki pe wangahi taimi o whema oe ke whahoko ngai ngau e ko uklasta, o os whao pe ngai tutun ngau e ke whakakato ai ngai ripoti o whema oe atita. Aia iok mo oni, nei kore ke o mai ripoti, ki ke mau ripoti e. Ko hai uhinga, tono no whai, tono no whangau, tono no whakatutuun ngau e. Ka koe ni whao mai pehi ripoti a tita, ai ngahi tono no ko ia, pe o mai mori ngahi tutu uni, fotu tutu uni, e hongo fulu. Pe o ka pau mo mea hefo ki ngahi tutu uni hongo fulu, tari kātou ki to ia ha whatonu hia pe ko ha tari whaanga i ripoti me he pot ngau i mo ui, na tari kātou pe. Ka wai whemau ki nga whao e lao, ke whaton tonu e nau ngahi ngā we. Hange koe, lao koe ki he IHR, ane mea kia e nista. Whima i whakakatu tau os whamoon tato e he tarite ko ia ko uhi koe lao koe ki he WHO. Kau teke ki tau lao whakangā we in kai tuturi ko u teke ki whao ia. Ai o whotu koe ni atita, whao ngai lao ko ia, whao ngai tutuni, o mai maha tutuun pau ke mahina ko taim ko whai e ko ripoti o whamalohi ko i kau e ngai tutun ngā we. Taim koe whatupa ke, lahe ngai mea ke tau hanga ngā wei, pau ku vai a ta whake ripoti, ai whatau ngai koe ni he atita. I kua taim ke tau whatu, ke tau toe tukaki hataha, ho eki. Ko ripoti atita o mai maape, mahino ngai whotu o, kore at ke pureanga au ni, whakakato ai whotu atita, ai whātu ripoti. Whotu atu e ripoti atita sea. Whakapau ke to ia pe ha whehu, pēo mai ko hua ati tau tau whakepe. Whotu ka pōpō? Sea ke whotu e nia me he pureanga. He kau hi koe, mōna pito mea koe ko hake e knopere. Nai wheila pe kabinete a hoke nā wōni ki he upo ngawe. Mō tau hire ko te he ko sāpe he paragrafahiwa. Nas men pe wheunga sistemi. Sea, whaton tau. Ka koe whotu sea pe he. Ai, oe ki tau marolo, hoka tolu e, hoki marolo. Oto hanga maari. Ko malo te hau hiki, kai te whaloloa. Tau hoka tu, wea mea tokon kei, tokanga kei, a tokon pare mea, hako tui maha koe mea pēti tau, mala oka pau ko ia. Mea mai, tokon pare mea. Malo se, koe whotu peka koe whalawea tani nai. Ko hiku haa mai ku wheila pe tōno nua kabinete o aho ke tala ki ngai kupu ngā oe ki tau hele koti. He whakaha mai pēia i he kupu whahiwa, nas mahino pe koe system. Tēne lau pēia whai mga koe ni. Koe tōno nua pā mai he kupu ono noa koe no i ripoti. Whakawhi ono noa. Ko hiko ngai issue o ngā koe lewa ki ai he whamatara ka kato. Ki ngai tokoni ki mea whawhawha. Sea ka whotu rewa pe hen. Whawhawha mai mo i ripoti. Whawhuk mai ka mātou ke maua o whingai ke whakakato mai. Ka mātou whawhuk mai report. Mo whapapau i ka pau wahare koutou. Oange mo ke atita seniare ke whamāpopo ni report koe ni po mai. Ka mawhuk mai mo report o kakato ang. Ka mea te pūsea ke mawhuk mai mo oni. Ki ho whale. Nā pōpō? Sea. Koe ngau koe ni kua si whakahoko. Ko koe peki nā whakau kai patsete atita seniare, koe tō owa ni hono atita e mea tatau pe. I hono whakau kai ka pau ku loto pure anga ki toi whāno atita e.
Ko sia ko mon abitue na tau a fu he kosi. E tau kosi kana. Na pia te ta senare yo ku fe unga pe me ni mata mi ka pe bare mia ka ku ne toi fe mau e ha mea. Patanga mai he mau inga me yo. O ku ni fai ko ni ngai report di pa o nge pa se to ko ni toi fe mau. Marasa. Sia, ko e foto. Ko li pote ni ekse flare ha mo atita. Ko na pe mai lo ko na me atari. Mo me a me fu report o lau e me a fale lei. Se ko uhinga ni mau mato fai mau homework. Foki be ai se fa ya mo report ki atita. Ka te mau to ko no angeli ko. O tui to kon pare ya kon me me. Ia tu ngo ke ripoti o fa pe ki tari ahon. O pa ko fam pure anga ki te fa atita ko kore a ki fa ia ngau atita. Ki o maha report fo o fatatau ki he whamatala fo o mai he pure anga. Ko mau kore amato ke mau mato fai mai mau konga. Ka ko hare ko te ne ke ave ke atita pe ave para pa ko hare ko te ke mau mai ke falen o fika ko ngai me ko o ha ke report ni. Ko foto me to ta pe ko se fararea ka ko no pere fikaua o ha pai ke tautari ai atita. Matala matua ki hao mo ton pe ia. Tau tu o tau atai na pe atita ia me pure anga. Ya ka paure o ke ha me pe mo fi mau. O pau ke mo to tohi mai mo tol ki e eksea ke to alate atita o fai hano atita o me akoni o mo fi mau o fe lave i mo panga tokoni me muri. Ai ni ko fai ko fe me aki. Ki me mai papare me ko fa mo wat ke fai mo ke me mai. Tapi para mia pagi hoi ki komita ka to e ke be ki atita ke kata ki eksea. Fredia, o tango mo fa report o mo ave ta ta ek minister, kau ek minister ke nau mea. Ko tu ka pau mea ngai mea ko ni te nau to ko ni fo no te ke fai. Ka ko hanga te o ko ai pe ko ta hanga te fai pe mea i la lo holo. Ko ki ngai nga ka mo ngai ho ko tu ke to o mai ke i loi. E ka ma to minister ko hika nau lava o fa ka hoko fe to fe mo ngoi ko mo ka ngau e se mal. Se whamanot ki he whehui me e pale mia. Ke taino no ia. Ko hinga ku hai ai whotu a ti tai hongo fulu. Pe atari io mai a e mista mo weekend ai tari ko to ki ngai whotu hongo fulu ko ia. Ko hiku ave pe whotu ki pot ngā oe pa o maina tari. Ai ko stari he pot ngā oe whotu ko ne atita. Pa ngai moni mea ko pai. Ko me po ko kore tu sea. Ke tari whare ai ngā oe atita. E nai whakakato e atita ni whatongia. Ko no ko e whamata me pure anga ke tau to whatonton tato amui. Ko ni pote ne atita us foto mai ke tau tari. Paka pau loto pure anga ke te atitai. Pena kore mai ke atita ke ni to whahoko kani ngau. O whatatau ke patsekun ko kore atu ko hi whalahia ke ngau e atita. Foto ka pou ko e loto ke tari ai whamatala atita ai ko mai o eksea ka ko whafonga no pere whikaua o hapai. Whahaloto ke ai hika nima. Jalka te taftafi bloka sa sovaleni tulsi lentei vai tai onde se vendin do moa e vasataka wari tunuku sami kuta vai pulu demos ke la tu e ki minista nga fort fonwa e ki minista mo ui e ki minista tak mama tamelao e ki minista tanak pang hau mai e ki minista ki muri mo kau ene fio e ki premier don premier e ki minista ko e ki minista fotawagi e ki minista nga hi business e branga e ki minista ngowe ek no pere nuk, ek no pere tu hangana, ek no pere tu afip, ek no pere fohe, ek no pere tu vano, ek no pere vaia, ek no pere whanua. Sia ku loto kotoa kia o e gito ko ua fulu ma fitu. Ia ni loto kotoa kia i mai ki te aha to tono mau tau sea ki mau toi whahoko atu pe kuia kai loto kotoa kia i e. E sea wharearea tonga. Se ho whawhora e pe a tita senyari whamaro ke whare no tari ripoti. Pe o atape ofisi ki te whahomaha kore me pure anga pa pau na whimagi whakakato e ai tari o a tita koe ko tari whare. Malo se. Malo, whamalo atu, lawa i ai. Hei o te lawe ki ai, os, mahino, mono, tala whatongia, o se mai pe e se wharearea. Nema po niua, ko tawa se ni tae ni e. Ko nima po niua, po ni taha ko lao whakanganga whatontonu ke ngai business a puri anga,
wanoa ua wha, ai koe lao, Se ku fefe ni mataha koe ni ua. nai tolo i ai, O te toloi. ai, Ripoti a tita e ola, ko ripoti a tita e tonga ola. ngai kina, o e vewe i a kosi wanoa ua wha. Koe. Ni ma pointaha po niu a report a tita e ola, ka ngai kina, o e vewe a kosi wanoa ua wha. Se kau kamatatoa tala noa ki he mea koe ni. Ko tupena e se pe whakalawe kia he wikosi. Ki he ripoti maua koe ni. E whi mau e sea, ai no pere whikaua o tokatapu, ke whamore more, o hapai whamore more ke mea mai ke mea koe ni. Ka toki hokata mo toka mea nipa. Mano se, tapu e whaituna pa mahuk mimpa e komikakato. Ka whahoko atu ai report koe ni me he whawhonga i te atita seniare. Sea koe atita koe ni nei whahoko ia ki he ola o takan kinga ai wewe o hangi koe au ku whahatu i he reporti. Pea o te whito ni e ki ngā ue ai West Authority, pe koe pot ngā ue e ngai business ko ni ai Pureanga. Nkorpe ki he karake ke ohake ai Pasifika Wafa, ai yuku hai ai awhatuku. O mawinga pe ke whatonga i koe ngahi fotu koe mihe atita seniare na i hiwa pe. Kei ono awhatuku, o kei ngahi tawhaaki o ngahi tutuni pa ngau e o whemau ke tau wakai. Pe whakahoko, i ono whakakatoa ngahi tohi koe ni. Tēnau whenga. Tēnau wheunga mo e tōunga loro tonga, mo e tokon ki hono whahoko le rei o ngahi ngau e ki hono toa ngai wewe mo e au sia ai ola o rei. Pai no whausi pese o ke ngahi poka mau inga ai West Authority Limited, pe koe pot ngā oi koe ki wewe, o whahoko ki hono toa ngai wewe, ka neonga ia o lava pe ki toa ngai ange, ai ngahi ta whaake ni i whalakalaka ange, a hono fua mui mui di poti, mo whare rei, o e whahoko whatongia mo ola ngā we. Sea koe e rito e ngahi fotu koe ni o mai koe ni, ngahi fotu whakaukau, o ku whapatonu e ke pot ngā koe ni e tōng parimia, ke ni tōk whamara ala mai ha ne tāri koe hui, koe ngahi tāri koe ni o mai koe mihe wewe, o ku ki loloto pau wha teknikare sea. Kau kangepe koe awhatu koe pakai koe ni ai atita, o kei pe ngahi tawhaaki, i ngahi tūtū ni po e paran ngā wek whima ki tau pakai mo whakakato. Pero tupe o smea pe e tōn pai mea mea kuhinga ki ai atita. Ka pau ki hangai whiu se au atapa i e toki o atu whai kiki pe malo se. Alo, ki no pere, a koe e sea wharearea. Mo ki whatonga i report koe ni, koe whamapopo i uraki pe, o hau ki he nima moeono, mea koe fitu ki he uaono, o koe ki mea sisi pe ai report i atita koe ni, Whai mo fua pito pa waveni ki ho mo whi mea ki. Tōn pare mea. Malo se ke i tu ku nongno e nia mo vame, o ku mahu inga nia mo mamafu. Kare me mea nei mea kia e ikno pere, ko au koe regulate au ki he veve koe tonga ni. Ni potu ngā aue. Koe mahina ka mo February, taku lau fuke i potu koe ni tau koe si os. Tako hi koe mawhai koe ki au, pau alu le mahe own motion pe a i he whakakaukau pe a ko he koe mawhai moe mai te au ke alu. Pa ku whakamango la hi ki he tamapili ni si e mi sta ki he ngai ki muri me kau tani a fio. E ne mea mai roto tō ke ma ke ulere ai ki ma a ahi ki he tapuhia. Ko report ko ni whakamu tapuhia se. Ane whai ni February ma tala noa lelei ko ngahi whakatūtū ko toa peu hahe ripoti ko ni na tala pau ki ana tō. Atu peho mō mahina e ua ke mō whai pau ki he. Sea koe kuhinga koe ane nai koe mea mamafa koe vewe ko hano kona. Koe kona ene tō kange motu ane. Pau lere atu ki tapuhia whakatahame tampinsi o whanongo ke tala noa koe kaunga. Koe menu ho ki tapuhia sea. O ku iai ai mahamahalo, o ku mama e ngahi mohe angai.
Ko mea O ku mama e ha tōn pare pia. Kau ki whamatala pe teknikare ke inga ke mai no pe. O kuia ngahi mohenga ave ke liquid waste. Koe fwe tau veve ko solid waste. Mea ko tau nako hala ke whewheka. O koe mo veve huhu aia. O koe hano ngahi mohenga kuia. O ku ngari o ku pā mohenga. Mohenga sima. O mea kone wheke manawasi. O ku totolo ai mea koia ki he vai. Paka tupunga e ku tu whakawawewave koe he kamatanga tau ni o lele ki apuhia pe o whakawhe tampi nisi ke mea mai. Koe maha mahalo koia. Koe ahoni tala mai e Asian Development Bank he nau ahe mai. Te nau o mai e o mai nau kau konsulteni o wakai. Ono wakai koia infrastructure koia pa whairewa ngau ki ai ke malu. Ko ripoti ko ni se anu ni hanga ia highlight mai tono no honori aki e fumea mahuinga ko veve kona i he feitu o kui ko tapuhia. Ma ko ri aki en se ko whamatala peke ke mea pehe. Kai ke nau mui pau ki he ngahi tu oni na e sotu pe kamatanga. Ko motuan se nau kau hono fotu tapuhia. Ko ingrisa ko ne mo ui toktavi tango na sea ma komite. Mau ai mea mau hufi o toki alua uia mea. Pe au pehe e malu veve a whanua he whetu koe. Ko ilo toki lea luke ni e sea. Ai ko mea ni waftu pupe. Ko mea whanu kotokotoa fuloto a aia he veve. Pa ko mea ne tu he ku whakakaukau. Whanu alunga kai whewhea lalo. O ku toi peki foi loki a taha pea whanu. Tala mai e tibite nama ai me foi loki e taha. Ke ngawe aki pe he ku mau mo mea ia ai koe water treatment plant. O ku wongo lahi ka awe me koni sepe ko mea na kukinga koe ke ane na koe ke maa mea e koe ni. Ko whika u mau mawhai aho ko ia. Tala mai he ripoti me he wanoa ki he wanoa tolu ka hi whasi vivai ia. Ai vai koe ne ngahi kolo o kutu takatakai i tapuhia. Tonga tapuwaru. Ko vaini, ko folaha, ko nualei. Takatakai koe lua e ono pe fitu. Wanoa, ki he wanoa watolu, kai te whai e sivia, koe ati tā eni. Aloa te kumi e rekod koe tonu fuke tau he rekod. Ke mau ha rekodia, ko te tae rekodia ni ta. Ko ke mau ha rekodia, ko ke ilope kui whia rekodia sivai. Ia ke vea, ai koe design koe nei whai, tupu ai mama koe ni ai. Pea moi wā pe katak pe tōn pare mia. Ko hai ne whai sivi koe ni. Ke whakamama mai pe he mahui ka upito ke mahino koe vai o kai ke uesia. Kau ka peka ke whakaku mai mua. Pe ko hai o koe whai e ko mahalo ke tau. E ke mea ko pe tōn pare mia. Atu pe u whehui ka ke toki tari whakatau. Se tapu whetuna, tapu prenisi, tapu komit kakato. Se motuani na e kau i hono fotu koen koe o e seo whikaua. Mo seo whikaua. Ai koe hawa e mea nia koe mama mea ni koe whetu. Se na e whai ai si. Ane kamatai, na mau i whetu nai. Ko sivi ko ni Ona sivi. Ko sivi ko ni koe ki he ngahi po house ko ni se. O koe ngai fwe, mon pe mea tōn pare mea. Ko sivi koe ngai fwe po house ai e wha. Pe o sivi ia e poto ngāo e vai. O au mai ke tahi wanoa ua taha. Nai kei whakaafu ofa pe e vai koe ni. Sea koe tala noa koe ni sea. O tauhanga whakari fia e kakai. Ko hui koe mauanga vai. Pa koe mea ni au teknikare. Koe mea ni au pau ke tesi. A veke laboratory. Pa koe pau ke ne hanga ia ti te lai mai a kemikare kona koe o asiai. Se koe nei e mea koe i ko lai koe koe kemikare kona ia ne kamata asi whitu koe ni koe mea ki ai tohon pare mea. Pa koe tupulahi koe ni koe e mawe ne whonu sea. He tō mau pēha whahaia e tongani. Koe tō pēha whahaia o riunga hongo fulu e whakawewe. Ai koe ngahi mea e mawe ai koe ne whonu. Koe life koe pe koe tuunga koe tonu ke a o ai a tapuhia sea. Ne amanakia e tau e wanoa. Ka kuhanga he tōtou hoko. Mako ke malanga koe ke sea, ko whaton tonu sea ho ke wharifia e kakai aki ai kemikare kona.
Me ai pe ke pesta ha hiva. Se atu pe ke mai ha tesi ne fai he. Me ai ke pesta ha hiva. E ke ka kutu suere a mo mea. E na mai mea fai fia ia ke fonuani i he tokon paremia. Me ai ke pesta malanga re re fano ke fonua. Sai ko ku fata ta tu ni e kai a fa ton ton pe a kai no a fa tuku ai a ko sea le fa fa tuku. Ko se. Ko e fa ton ton a to ta ko ai fa fo fika hiva. Ko mea o ku ne whakairifia e kakai whanua. O sai pe palapare ma nao smea kai ai no pere o ewa i nao semai lama koi whareareani i hihifo. O kue e mea asi he mawanga vai o ku ilo mea i ai kai ngau hihifo. Pea ko tui teke o mai he ripoti ke whareno whika kumoia. Ka koe mea kona ke o mai he feitona. Koe pure anga whaketai mini Sia ai ka pa fonga e lava malo e mea kona ke mea aki. Ka pate mo mea hivo ke pesta ha hiva. Kono fa mata pesta ha hiva ripoti. Ko si fa muy taha vai ko wano. Ripoti ne wano wa tolu. Ko mea kono ku fai kia e fifili ka tali be e fiu ka e tonga tapu hiva. Kai ki mana tu na musio ai ne pe ko na i langa ko tapu hiva. E na ko mato na mato to ai ke ko ki usio i na ki ma pe na ia. O te mote whea au ipo hai nei ai e. Kai whai mo o tari me tēnei ako ni tūma kui ai. Ka ko mautolu koe nā mau whakakau i hono langa nei ai ke malu. Pako mena i hoko nā no ngahi tūtūni ngā aue. Ko taimi koe nei whao he ati tā ripoti tala mai ri aki kātoa. E tau lere whakatonga pe tau he tau he fuwewe. Kui ai ai lisi ke whae mui he a kotoa. O kui ai whaunga ngā aue. O pau ke kau ngau na ulawa whaka uli ngai fumisin mama whaka. Katoa se a mea iko ia. Mea e rikilita na tolu ke tuu. Tāpuni hono ofisi ka alu ki tapuhi au sio. Ko mea na whai he kua umai. E ku whakatū tamang sia. Ko mea na na whewhipi ko hea mea walu ke vai. Ka tālat ko mea ewa. Iko lai ko siemu. Ko eke msamo. Ko e whewhe iko lai. Pehe msamo. Isa pia la pia o whaitoko pe vai e toko. Ko e arsenic. Mea e o whatū tamaka. Uka mea e. Sea. Patontono atu whea ripoti whaka teknikare wase aseni. Ko aseni ki i sea ko mea ne whai ake i tira hono tamate e kakai e tempa. Te utari ai whatontono pe o mai e whitu. Ko aseni ki i ne whai ake tempa ko tamate e kausiu. Ko toka ngato ki hono whakarifia e kakai e. Ko utari aho fotu. E ni sta ton pare mea pamre more. O te ke o mai ho whamatala a au peia. Kai mai haki pepa ke whamonia ke mea koe hai. Koe se he koe ola koe ne ngai sivi vai nai. O se mea koe ni ka whikau. Koe pe kone mau information koe me whia. Ke tio ke ai kakai whanua pa mo whare sea. Whe mau au bito ke whakapapau e mea whai he whare sea. Sea koe koe mau me whia information koe. Sea. Pea ki lalo hiwa ka tau hoko atu. Koe tari ene whiu ina tala mai pe koe hae mea kui he vai. Pa kong tari eni ai koe arsenic koe mea e ala mau he vai. Koe moe e kolai. Ton pare mea. Tari moe kore e. Koe. Ka tau unu. Mai haki pepa o whikawa ki moe mea koe mea ki ai. Hoko atu mea ta. Koe. Koe hui sea koe pere ngesi ai vai. O si tala ia ke whai e CV pa e report mai ke kabineti. Koe mea confidential sea koe ke vai no ia. E mai e ke kabineti e mausio ki ai ki heo la CV ko tuipi koe kabineti u kahau e mai e ki ai. Ke o mai bana sutun pe kabineti ia ke whai CV e vai koe potungau koe nes whanua mo Ko mau me whi whakamatala koe ia o whikawaki pia moe mea koe ni na ke mea ki ai. Koe ripoti ke mohanga lau as pe ai. O koe no ke mea mai o rotonga whai no si pa kupau ke o mai ke kabineti ai. Kai koe tutuni a kabineti. I he osi koe ripoti ka nau tolu ai ku alu koe ki tapuhia mo e tama pilinisi o mi hate mea fōu e. Ko whatonga tō tahani ke whitu. Koe. Aia sea koe tutuni koe kabineti hosi e ku ahi koe ki tapuhia. Koe tutuni e uloaki ke mai e CV vai update. CV vai wha mui taha. Ko hono ua ke hanga he potungai mo ui o toi whai e nau konga koe CV o e ngahi vai koe no mai te tau mak me iai e. Ko hono maho inga ia sea hono ave ngahi tanke vai ke ngahi wheitu ke kakato ke mau mea nau vai inu. Sea koe mea koe ko tāna ke i he tōnou no i tapuhia o ko mate ai mea CV vai ai koe water treatment plant. O swai tala no ai ke ITP ke nau mai mua tokon. Mai pa kuna
tala na tu io. Ko mea hono ua na tala ki he Waste Authority. Ko ha e tau mea e whai ki he wewe ta e tolu noa mei hen. Mo o mai ia. Ona whahai ke e tipi. Ko e te na ua whai e na palani. Ke o mai ke tau sio ame ki ka haupi ko hai mea hoko ke wewe. Ko mea ua koi tau tolu ki ai e he ripoti ko e ni. Ke tau tokanga ki he mea mahu inga ko e wewe. Sea u kore peo ke ton pare mea. Ke vai pua ki ripoti si vi vai wha mui ta. E nei whaka ne whee ka tak ton pare mea. E te pire mai ko ngā ke mau lava peo ki si o ki ai. O koe ko ha mea ike mai ki aka mūtolu, koe ko ha koe mea ia ai mau mawhai o e mo ui mo e vai pa kuna whai pena toi ngā keho no mai. Ia ke hau pe ko o I koe mea na tonke mo whai mo sio ki ai he tau kosi tau atu. O maha ki e kakai nau ngā ki. Koe toi whihui mai ko au enu ko alo whai ngā au e. E alo pito ko kia tai to ngā au ko whituna pe ton pare mea. Pare mea, ko lawe peo koe ki tup tāmaki. Koe ngai whai mea peo ke ai pe whoke e koe ia ke mahino pea ke ongo i he tō tāko tō ape koe tangata ngāu e mon pe whituna. Haki ki loto mauraro mai pe mea ka tau hoko atu. Koe e sea. Koe kore e sea pe tene mau mua ripoti. Pea ki ripoti ke tau... Ke tau si oi ke... Ko whamana tu ki ai o kui he lao pe o kai ke ave noa i ha si vivai. Ai, ko hinga pe o ke ai tawali pe ko. Pare mea, pau inga ke o mai, Ia, e whupapawhai vai e. Tā ko ue mea hoko e vai ka mo totong mapawhai vai. Ai ba une me agi faren. Tau lewa ke ne maha mea ke ne mahino evidence o kia mea pe. He ton ke tokanga kia i ma tau lea koe ni uko whiofi holo i tai kere. Ko taria ka nena whiu i ke whiu ka tonga tapu hiwa. Ko hai mea wala i he vai, ko mea eua ko arsenik i moe. Tōn pare mea, tō o wani whatokanga e whetūna e. Tō Tōn pēu whoi tāpa ue, pai te tōku kora ki tōa, tōn pare mea. Sia, koe kau whaau sia te ko hiku ke. I tokoni ke tokoni. Iyo, tokoni bai. Tokoni peo kau wawe se. Ke kore peke lau maari e re minista e koloa whanatula. E koi au sea e vai e uhinga siologi moe koloa whanatula. Ke whingawe ake wa siologi moe maa palani kolo. E toki la vai tu ni e veve. Sia koe pepa moe, koe wa atakai koe i he potungai me te ki o kui ai pa mo. Poke mai ke moe ola. Koe reki leita ia. Neu e nau whai sivi, kau poke mai ia ki he reki leita. Pako mea koe no ku whai kia tala noi na yo si tutun koe kabineti, ke mai pe ia ke kabineti ke nau mea ki ai. He koe ngāwe koe ku whai ia, e whai pe ia e hongo potungai koe, potungai mo ui, potungai savea. Se ko ku tokoni pare mea ke ne mea. Ko ta ofi fe tu ko ni ko whakatu tā magi ko mea ai ai koloa whanatula e wa parani kolo. Pea ko siologi magatu nga ini sivi ai uhinga ai vai tro. O se ai minista fonua. Mea tu ko siologi me wa parani kolo e po ngai fonua. Ko o ba ai e ua ma fai la ke mea ko ke mea ki ai. A iki mo sa ofi fica mo tutuni ai kere. Koe imagino que sea no mawhai o nai. Kakata mai sea katak. Koe ha e peo ke toka i toko tapu. Sea, ko tokanga wito tamu whetuna, sea, tamu pirinisi. Ko tokanga ki he mea koe ni, ko ha koe le volo e aseniki i he vai. He ko hui muia e whainga le volo ia sea, ko nea pena i ke whatu tāmaki a sea. E toka tapu hiwa. O ke te whakawa pe matapā ke mea mai tokon pare mea ke mea koe ia. Kau kore preo ke tuku, pea tuku. O tarango fua, o koe ke whimau, ospe ho mea mai u whakairifia i mea pau kore ke mai ripoti, ke mo mea ki hai, u mo teo hake ko mea koe ke tau toi whakawete vete. Ha mea ki mea pange msawhanoa, ka koe msta ako. Malo sea, tap mo whituna sea pea whatapin ki he tampirnisi. Whatapot ki he hauik mea mipa koumit kakato. Kau ki atua ki tokoni ki he mea koe whikawak pea mo sivi vai. E pesta hiwa koe ni ripote atila o ase ngā ue na os whakahoko koe no sivi vai. E na whakahoko ia he wa asioloki koe ni e pot ngā ue whanua pia mo e savea. Pena e lau ai atita i he ripote koe ni na e tonu ke kawat pia mo e wa a koe ki he veve i he sivi vai. O koe ki motuan pia hai uhinga na kai ke kawa e wa a veve ki he sivi vai. Ka koe tahe whakotu mahe ati ta he report koe ni. Ke whakahoke ke kau mwe waa koe ni. Pea i he kamatanga koe ni tau ni na he whaiwhi potala no ak mwe waa sioloki. Pera na pehe koe ola koe nau sivi na toi tuku ke toi whakahoko sivi. Whengawe aki pea mwe waa
Tawhakon ki he vewe, pepe he ki he potu ngai moui, ke lava ke toki whakapapau ia i ola o i sivinas whakahoko. Ai ko tunga ko he tai minisea, ka ki mai moto an po hamena ka ki snat whakahoko i he tau ko osi, ka uku ke itari ke whenga oe aki. Ai tawhakon ki he vewe, mai wa siolo ki he potu ngai savea, pepe he ke toki ave e ola ko ia confirm me he lepe ai wharimaki. Ka ko tunga ko he tai mini. Nei e pe ngahi yola na os mau, ka nei ke tukuange mai ka orewa ke whakapapau. I he osko ni ngahi whengawe a koen anu o ku whakotu mai ati tahe reporti. Ko e pe sea malo. Se, mole, e pe te rapo ki... Ia, e mai, whehui ka ni sāre pāra ho mai, ponua. Tau mai pe tūna ki sea ka pe ke pare mia me Tamplinis Crown ni ka maho. Ho ik me mi pa komit ka kato kato mo ki whehui ko ni na lava to koni mea e ati tā. Pe ko e ekipni staff onua sea e paha taimi ko ni talu. Hono o mai ai report i ko ni sea. O hai ni e pe si uanoa. Maho inga fuken sea kono inga he kaunga tonu ki he mau anga vai ai kakai. Ui ka anga ke tuku tātonga ngai na hoko asia whainga mea pa tau toki turi tō mui ai. Ka hai ni e palakarafi hono wha e pesi wanoa. Ko i ai ha palapare mai wa mon pesi via ko nupa si o kala e si o loki. Ka wa palapare mai wa tuhu i mai report a tita. O fe mau e ke wha tokanga ki ai ke whakapapau i o hoko le leia te ngāwe. Ko i lau no nuat pesi a pehe. Ko konga e ngai whe mau ki e malo whakaataka i ko e mau whakahoko mau pe ano sibi o vai i lolo whanua. O ku kau e baa si kalapi ke polo se gini mahino pe sea ka se tesi hono ua whamui mui. O ku iai pe a taimi o ku ikai ke nau whakahoko a sibi ko ni i he taimi totonu. Ko i uhi ko ikai mau a mea ua sea. Ko ikai ke mau a mea ngawe totonu. Pe ikai ke mau a ofisa tau kei ke whakahoko a sibi. E se ka pahe ke whakakakato o mea ko ni a ke tū koe ke kahau. E whetō aki ai pe a hono sivi o hahange koni hākoni pesta hiwa e whamatala ko ia. O kuia i ngai wheitu u matawai o nau whai ai sivi ko ni pewe matawai ni u stapuni. Ka ko ku wheu paksia i wahataimi ko ni ngari ko o stapuni o ngo whai whia mau ko eni ai tau kei me mea ngāua ka tau whalala e hoko hoka te sivi ko hinga ko e whamatala atita sea ke tū ke kahau. I kore pēr na lawa tokoni mai ai. Sia ko pe ke ni safonua. Malo sia ma fongari. Atita. Sia ke tokonga lahi pe ai ola ko ni whakai ko ni atita ki he ngawe ki he bebe. Ko mea lahi o kuia i tono no whaka ngawe mo hivi paanga. Ai uha pe he report ko ni atita. O kamata pe me he mamau ngahi mea ngawe me he compacta o wesi ai hono tau he atakai ko ni ringa ngā pepe. O au ki ato o ngā uwhatu tama ki he kau ngawe. O au ki he paanga ke whahoko aki hono maintenance ai ngawe anga koe ni. Ko mena e mahino ki ke hae report koe ni ka mehe a ahi whawharea rea na whahoko ki tapuhia. Ko e paanga ko tānaki ko he levi koe ni ki he ringanga wewe. Ai paanga tānima ko whapipiki koe ni ki he moa uila. O ki ne lava e ia whe au wahe ua whi mao koe ki whahoko whare rei na whatongia. Ai o toi hape ia i he report koe ni atita. O ku whawhalala au pito ai palan ngā ue pa mo i whahoko whatongia koe ni ai kautaha ki he wewe, ke ngahi tokoni, ke whakalava aki e nau ngā ue. O au peki he recommendation ai atita whikau aki pa mo i sivi ai vai, o i kai ngata pei tapuhia ka koe ngahi maoanga vai koe ni he atakai, o kolongia koe ni wafi mai ki tapuhia, o whai whawhalala ki he waa koe ni e sioloti, ai ko nau tōru peku nau tau ke aho ni, ki ano awha tōku koe mau koe ni atita, koe whatongia totonuia ai Waste Authority Limited ki nau whahau koe CV. Ai o ka pau ki ke lava he waa sioloki o whakakato a hono CV whakataimi, o whatatau ki he schedule o koe ni e tutu ngau e koe ai wewe,
o ki ko kovia se o loki pe ko pot nga fonua ko kovia ana tolu o fai via he tutu nga we ki na fa hoko nga ko ia ai o te fa fok mai pe ki to no fa nga we pe mo ilo mo tau ke se ai ko tu ma ko no a fa tu ko ni ali pot ati ta fa to ngai o ku ki lahi pa ngai bi ko au kana tolu ke fa hoko ki na nga we o fa ta tau ke fa amu ko na pa nga we ko e pe se malo Ora pu tolu. E tuka wharao se popo atu ke mea koe no bere vi wawau. Ko e mista whanua ia au ne toa ngai ai vai. O te po mea i ko pe ki he lao koe o he toa ngai vai, ko Water Resources Act, o i wafe wanoa. O was mea i kupu whitu ne pe mai. Ko pau ke whahoko i potu ngā ue, ko i ngā potu ngā ue kere ai laoni pe toa ngai ai koloa vai ke au sia ngai tau mua ko e ni. O hono toka e kina ki whapoto i mawanga vai. O ariwha o ka wai ai konga ko e ni o pehe mai. O hono whale rei ai tuunga whakakemikare, tuunga whakafisikare, mo whakamea mo ui ai koloa vai. Ai ko whatontonu pea mo pou ki he no pere wawau. Ki he whatonga i he tokon paremia, ko e minista kere, ko ia une tokanga i koe ai vai, o kawai e mea ke kemikare, mo e ala mea pehe, ke ne hanga regulate. Malo o sea e, mawhia maari. Ia mai, e ino pere e o. Tawa mo e whaitona sia. Hoko mai e staff. Tawa ko ke tampini nisika mai hoi me mipa e komika kato. E sea, koe mea kou whaiwhi mea koe taimini ka pate tau sio ke ao whangatuku. O whotu mai he āti tāngua ni whotu wai. Kai mawahe mea i sea, o sea e a whakahoa ko whaimata me te pile e pure anga. O ku mama. A ngā kemikare kona. Ka kone asiko ki tuau ka ki whapapau. Ka ko mea ko whae kua kia e hoka a i sea. Ka wau ka hangai tūtō uni pe ko hangai tawhaaki hange kau asiko ni kongano ni maa a whangatuku. Ke whane rei e ngahi ngā au e ko ia. He posi mahino ia he tū ko he whe mea ko he whea whini. Ko le tuana koe ke lawa ke whakapapau i mai pe ku kei maru a tapuhia i he ahone. Ka ko whamaro au ke ātita e ne hanga o mai ai unau koe ni ke mahino ke whatpe whai ngā pura ngā whai ke mea koe ni tai minisea. Ka ki tau tōsio tatou ke ane awhi. Koe tau sio ni ke report koe he ahoni pa mohono whakatou tāmaki. Ka pōngu pehe e toko ni pare mea o kuia i mahalo. Ko mea kau whekawak ma moi koe kakai e sia, koe ke tōnua ki aha mea pehe koe mahalo pe mama. Ko mea kau mahino koe ki he motuani, ka pa o ku mama, ai whaunga koe na e whaua koe tapuhia ke malu. O iaha ke mikare kona, e mama ke huu ke maanga vai koe whanua e sia. O koe kia whamandala e uton ki o mai ke pehe u whai mahamahalo. Ko mea kau whe mau koe he whaleni ke malu. Pakapau rewa uka ke malu pe whahanga au ki ai. E kaki, aku whamaro au ia ke ātita, e nehanga whotu mai ngahi mea koe ni. Ke mahino ki he whaleni, o wana whatongia ke whai, ki ripoti koe ngofi ka wakpa mwewewe. Ka mea, aku whakaho hako he taimini sea. E whai e whetuhu aki ia, kai whai e mama ia mo e maha mahalo, e whewhe mo ke kakai whanua. E sea. E koe mea ia ko pehe o kau monu ia i e ripoti atita koe ahoni. E koe lehanga tuhu i mai e ngahi tono nou pa mo i ngahi ngāwe u tono e whai. Pe koe whatongi au hai. Pe koe siologi he wao e whanua. Pe koe meite ki una tōna hanga toka ngai koe. Ai wewe mo tapuhia. Ko whe mea kou whe mau koe ani kou tala mai koe he. Ko
Koe ngai ka wha ke tutuan plan ngā ue whi mak ki tue wakai, ke whakakat. Ka koen ko whakahoko mai mi tau mua, he report le rei ko mai he āti tā, o koe ngā ue u tonu ke whai whakawak pa mai vaisea. Ko mea u whai whamaro ko ki he report i koe ni. Ka koe ke pehe mai pe ke whakahoko mai o ku mama mea koe ni, pa koe ngai ke me kare kona, o kui ai, ka koe mea uwhai kia hoa asea, o ku mama, pe u malu. Pe ko hei o kulihanga toka ngai, o koe ke whaha toka ngai kia, ko mea toka ngai ai, he koe ngai whatongia, o e pure anga ki report mai ke whareni. Pa ko mea mahu inga koe a oni, uho e ati tā report mai, o koe tō no. Ko mea se uwhai kia toka ngai. E ha te tau whiau te tuani, pa ko haine ne kamata. Kasi inumi adwe kai ngā wholaha ia mo maini mo longo teme ai go wofi. O tonu ke tue whakalelei e mea ngonu ko mai ko me pule a ngā utala mai. Ko hae ngā ue uwhai kia i. Ko mea uwhai kia toka ngā sea. Ko te hon whakao si pe, ko o ke subcommittee i ngahi project ko whakatoa, ko minister whanua ku se ai, se ai mo minister paanga, e ngahi project ko kau aki moe bebe, moe ume whakaku moe vai. Ume le whau ko ne ai bebe, ne whau ko toa pe ngai subcommittee ko ia, e se ai e minister whanua. Au ton ke ui, ki whatoa ngā e mea toka ke toka kare mia. Tui ko te ia e ngahi project, pa kule re pe ngai project ko ia no office, ki nau ngau e ki whai mea toka ke toka kare mia. Alo, i no pe. Alo se. Whika lake o wha. I no pe re o ewa. E te atua whenga maari kai ki tuka mista mahina o pito ho e whehu e whetuna. E tuku mua whare area tonga ai tau whetuku a ki. Mono o hake ngai mea kai whewhe ka kai whola vai ni mo eri a takatakai ko ia. Whai mo tau whahangau he wawe taha he ku o svahoko mai te pire pureanga. Kai ke lawa ko te pire o ngau e ko mōtolu te pire pureanga ko mōtolu te mwhai mea ko ni. Ko uhinga ik no pere. Ki mea mange misa whanua ki whakanonga pe ka tau toki i riu whare area. Ai ngā ki whakanonga. Maro i sea. O mahino putu pe ki he motu ai me whatongia potu ngā ue whanua. O ku kāua i pia moe vai i he tawhakia whakasiologi. Pea o ku whai pe ngā ue kia. O ku nai toki situ o te kau consultant me si apani. Nai o mai o ngā ue me whakasiologi. Whikau aki pia moe sivi kone vai. Pa koe nau ngahi mea ngā ue mo ngahi ilo o tuku mai e potu ngā ue. O ki hen mo e timi ai ATP, ta whako ni ki he langa ngahi whakatawhia mo mea. O te whai pe mo ngahi ngā ue ko ia ki he whikau aku mo vai. Hange koe mea koe no pere papau io o ku whai ngā ue ke steering committee pe subcommittee koe ai projecti. O ku e toki mau e ngahi ngā ue ko ia, pa me ngahi report ko ia, pe toki whakahoko mai reo. Ka koe report ko ni ai atita. O ku asia o koe tohi tutuuni, o ku tutuuni ai e ngā ue ko ni. O ku whia mao he atita ke kau mai moe pot ngā ue veve i he sivi vai. He neka ki nau kau ki mo. Ai e whakakau mo ia i he ngā ue ko ni. Ka koe u ngā ue katoa ko ni, ko ne mau ko mai rewe ripoti ki wharearea. Malo. Malo. Hoi. O whaasea bebes, eh? Tai, oi ka tau taimi e, ka pongpongi, te tau te hoka tua pongpongi e. Oi. Ka ua ngape ke tari ni whiu ka pe ka hai ngau whai ki ai. Au ririu o wharearea. Ka pe ngamu eksea, ka patu... Mea mai no pe papa. Aremia ka wae hoi wharearea. Eksea. Kai ke toi whalo lo au eksea, o hi, koe fumea ni totonu peke o hake eksea ka kou. Whotu atu mo ke whituuna. Kua pongpongi, hawai ki u kamatai e spoti whakakatoa e ngai korisi. Pea whamore more peo mea tamapiri nisi ki ai. Ka te haa tau mea o ke tau te whai. Koe me koe kotoa ni ka kai whanau mo tau whanau. Ka tau te whita wau. Teu lahi mona wawau eksea. Sea, o whotu atu. Whewhenge tau tu kamata he ua pongpongi, whamore more.
Kai mea te kau whafonga kotoa, mo mea ki ai kau whonga. O te mo mea mo kapi, mo mea ke mea ko ni aonga ke tau tolu koe ke tau whanau. Tau nau whanongo mai ke whare ei koe. Pako tui e kisea, mai ki ngā lere ia te tau whango. Hoko pe koe ua, pe tau kamata mai. Hoa tā pe tau. Kai e pe tau asa te kisea. Koe whatua te pe ke whituna. Palo kisea. Sea e peke me koe ni koe hiko mea nene e hake pia e no pere tau kosi. Ai koe ke tau osi o sipoti. Pena nai kore pe oia mea tatau. Uinga koe whenko whio ia o mea tue ke sipoti panau mea natu. E koe tau risi se au toe tupu ia me ai te me whanau o tui wawe ni manoa e taimi. Ka koe toi pe tau aho fia pa tau. Ka koe unga pe oia ka koe. Ki whatondona te ton pare mea, whamore more. Nā kei ke u gaha kore peange tau kosi, whamore more. Kai uri pote u papai tai mini ko report pia motor pure anga te tau whemea ke. Kei te hame ai. Kei mahina e sea ko ngai ni te tawata to sio sipote ka tuku ai ngau e whare. Na ke spe mai pe au laki. Sea ku lahe tau ngau. Tonu atu. O koe ka tau sio sipote. Ko tau o pou ke tau whanau. Mamo ko membe ko besio sipote. Ka koe uhi ngai e fotu atu ke tau pou ke ui ke kaha e whanua. Ek mista ako. O ku kamata e spoti he viha pompong. Kamata e hiwa eksea pa koe tama pirinisi o kune mea o whakaapa e spoti. Koe hiwa ke viha whafofua ki e pokama. Koe program whakaapa maho e hiwa pe ki hea whongfulu. Pe hoko at lewa e program e spoti. Hoi ki toku e whare hongo fulu ngari whainga maari e pe pokama. Koe sea popo atau ke tau whokari ta tau fulu whai tau Tau maa. loi kotoa pe a hei whawa mea pe ni. Ai pēr ke tata ke hu mai koe. Ai ti poiki ke tau. Kai ke pe ke lava le re programa e me sa ba mo e tamapiri ni si. Koe hafe o fulu ya si se tu e lava ke ka koe. Anga pe fo tu atu na la pe tata. Ik no pere wawa. Ke popopi ke tana whakaukau. Kisea, o se o tau e whakaukau. Mea e whituna ki whawhawhua i kei. Papau pe whituna koe whakaukau le reita aia. Ka mahu inga o pita hou eiki. E ton pare mia, ai peke ke lau maari rei. Lau maari rei, he tau whoki me pingeni mau whanonga ko naki a tatapi me whituna. Sea ko fotu atai hongo fulu. O tuak whiunga pe, mea pe tampinsia, mahalo ura mea mai tampinsia ka tau whalelea i he kau whakafunga whalelea. Sea ko tau ngawe ku lasu te ke ose ripoti a koe te tau hokot ke foi lao pa tau lere ngai ripoti ko koe. Ai no fotu e ton pai mea. Oro mo ia te tata ke popo au ki he. Mea e ho e ki he. Ua, palo se. Ka kau fotu a koe sea tau fok ma pe tau tuhe taim to tono e whale he lava. Pe te lape au e o mea o lele ki ai. Pau te mau mea pea hongo fulu ko tau whale. Koe ke karaki ki tau paroti. Koe loto ke tari e fotu ke tau fok mai he ua. Whahamanima. Se lo tu ke te ita whatafi puloka, Sasa Valen, Tusi Lentei, Vadaone, 17 Domoa, More Nuku, Samiku Tawai Pulu, Pembos Keladu, ik no pre nuku, ik no pre tu hangan, ik no pre tu afitu, ik no pre fohe, ik no pre tu vagano, ik no pre vaya, ik no pre tu la kepa. O gloto ke toko hongo fulmanima. Hongo fulmanu ka viva sataka. Tau e whataha pe. Koe loto ki tau fok mai hongo fulu, whahamanima. Loto ke ik mista ngai ngai falat whanua, ik mista moui, ik mista tak mamata, ik mista tanak panga umai, ik mista ki mouli makau toa nefio. Ik paremia, ik tukon paremia, ik mista ako, ik mista whakatawagi, ik mista ngai business e breanga, ik mista ngowe. Loto ke toko hongo fulmata. Mau he ka ua. Toro e whare ki he ua pompong, mo me ke tau keresa. Ka koe keresa ai ki ko sisu kais, wa awharahe o toga ta mai, whihila maria manion, ki tau toga toha wan whai petai ngata. Amen.
Tunga i hanga lelea pureanga Australia o kumalawai ki mau whamafola hanga tonu atu a e to uwharearea o i wanoa wawha. We are broadcasting the parliamentary deliberations for 2024 with the compliments of the Australian government.